Natural, care for Su Travel and Tour and Recruitment Agency, Buy Herbal Center, and Afekaristic Ventures, one more energy Zahara no Pano Abba, and with Momodi Abba was Sanka Bina Piwak Natural, and the 3P Garlic Missiono, and we one more so at the Abba, Obama was Sa Akabie, na just a when we Makwa Area one more ebo ye chidom and they are done na on your TV at Demo Live as also and Kings TV was say Chrome TV Odo TV and Star TV and also at Demo Live Josie Fashion area one no and Ashame at the Frida Joda adequate Josie Fashion or no and a pamina de mame Josie ewa bomb so Kumasi bomb so when he meet me there sports no and a day and shane munti me shall start be your fair creation be your fair uko program be as no be so she be na e your fa bomodia netwa na fa WhatsApp Joe say yadia wo pen bi ma wo show shape no na wo pom bi ma no be fata wo obepam ne sa pepepe e de amount fra Josie e was 0243 433 465 0243 433 465 Josie Fashion was saying you are what you were and you make would open soon as Sabre one more affect media no life and miracle anymore no ya the one di beto dwanebo ma wiai yemre fie hai na ye ni yenua ba lamisi abugiri eni nkomode yehu asɛm a wode eba ye lamisi yamo ha Yena. Boko dia. Yamiadum. Would you say Boko? Sawa no. Bibia ya Boko. BBNC. BBNC. Mate. And yeah, yentie awie asɛm a wode beda akoma mu nsema bedwafo. Me patcho awie ya me de asɛm a me de ba awie say. Me sister ye adwoa. Ne ba e de bema. E ba na papa ho wo manponten. Wade adumanka ase. Na papa de Clement opoku. Oba no ho sɛ ne maame apam na frifie. E na oba na papa ho. To oba na opan se o. Kwalani oba o 13 years on ne ba ntimi nna timi ma ne madam nchen e na meso magi akwala yi one me ma ne da me ye aduane me ma ne bidi tie wo ma na kwala se wa fe ne ma me timi frɛ ne ma no me frɛ sister ichia no ka chen se be ma me ni ana osan e na me so oba ne so wa fe nto opese wo ne kasa e ja na oji phone na ona kwala ne kasa ye ti nkomo on ne ba ne di ye ene ne me ne di ye so ni na wo me phone so e na ono kasa wie ti ye chise na ma me frɛ me se opese ne ba ne ba akoma say wo ba ne de aso obehu papa no na monka ho asem na akwala no wo fa obakọ aside that is papa ne kan hwe me mentim fa akwala no ma wo se fa no kọ nkomo na me ne di nkomo phone so till last na me ne ka bon nkomo na mka chen sent wo ba de am panfo ofie ho bra na won panfo nkasa na fa obakọ ene say sister si wate to ono a hye me Monday so obeba Monday ni so ya wa ma. It's the following week, you know. And I say, oh, buy now, bed did my temple face and boom, Midiano. Manyan, Aqualana, I'm Gino. A man, baby, die money, Grandy, a minima, minima Qualano, or Pantina Gino. Oh, your papa, if you're back. Me patchai. Police barrack, say, what a Edmanca say, a rental quarters, police for the May. To 1 year, Papa Supra police station war. See, your man die back with you. And what to Miss me Pebia, Miss Rana, my dear mammy. Papa said, mammy. So the Nabama Saman Ban on Madame Wa, meant me to put me to Saman, you know. And I'm the Gene Bano. There were one Aqualani Pio if you want one crobia, your name baby Aqualan Coy. See me born upon my nest, so Banna Pio, your name baby Oko. Upon a cheating ya, won't baby Aqualan walk. And I'm my Mr. Fresh, so all Mrs. Abia Aqualana Sambanwa. Mr. Fran seen a banner my Abia no, I'm quite sober. The woman Aqualan Sabefi, Taddy Chen or some friend Mrs. Bisana say, Aqualana no, I'm mo. And I Yahoo, Nassistan so, Aqualano. Wasamba, Opien or Samba, but Opien one crobia. And I said the following week, asked me friend, I said, Aqualani Hunu. The following week, Monday, no buy if your bed did matter, Miss Abomidiano. Obedi, what some swine day. Was it me, my son of phone say, the ban on Bacco Court no? Quite to me. Also, what the ban on the Caco Court, and Aqualano. To me, maybe son said the ban on Bacco Court no. The ban on Bacco Court, me, my question Ben and maybe son. There was a question. And anything and the booth I'll buy or buy me man, could go me Varandam, at Tenassi, one Tiame, and send the nine from home, or buy them home from Tiname that form. Oh, well, Tenasica craving or Piocoya Quabaco, or your convent of City Matem, Mini Trassy, we say, maybe a question question, or Dimatama. Now send me to a mayor,
tani na me free no of better na say me din say me ko obi fie me huni mu no da me nim fie ho da me ko di obi tem me di na tem bo fie ho be odi matem sa pie o ko no ka tem say me ntwe obekun me ne me man na na sister bi ti fie ho so police ni be yere onyem na opie ba say oh sister na e dey asem na no bisa na asem na abonti 40 say ye ko ofi ho na omo smu right inside omo pie ba inside ne dey na akaduabo ti me so frɛ papa na ka say akaduabo say obo medua antoa yama bottle wa ayansa enkumi sɛ me bisa sɛ da bɛn na ebe kokot no e fa mo bɛ akwala na yamba denti na bisa no anam sɛ akwala no onya me ba na mmom no oba na papa ho papa so na srɛ me sɛ me ma na medam ho te bɛ ne mapa nipa me ma so ye man kwa fo to obo medua me ansa de me ma ne dase esa ka kyem so oduru fia obesa ro no anadwo to fa sa akotwi ne to wadwam sa bo medua akumi ne me ma no it was so fault the saying o se me fault say denti na mbisa say da be no kokot no asa ne battement no obisa no down ma kokot maybe sanu na me ne bon komo ofon so na be ma ne pie ho e na obisa me say hwan na me ne kasa me so be ma me na me ne bon komo na oni me no dada da bi phone so na me ne kasa ye since day na akwala na ka say me friend ma me ma no no wa fe ne ma me since then na me den ya sister number oh okay enti papa ne ka say me mbisa say da be na court no ho na me ti say me hu say papa ne ma me no mo na me nim da obisa papa ne kwan po say e ba ne say na me bisa ma me court to obeka kire ho me nim no me ti me ko din atem akra ne ba ya papa no de ne ma wo no aden we mi sa papa ne sa akra ne ma me we o se ne ma me na permanent ni na ma ka cha sa akra ne say o se ne ma me na permanent o ya den na ne ma me pam no o se o ma me so nkoche ba iron ton o se wontimi na o ma me pam no akra ne nyam fi say o 13 years e no ma me so nkoche ba iron ton o so ma me so won kon papa ho enti wona papa ne de akra ne ma so ne ntra no ana ne na no adan na wanye ma me ne number one friend na mi san say na wo ba na because also your bad time say na akra na be ka wo 12 years enti wo person hu no say ne say na wo so utimi ji obi ba san ne tra ene de ma mi sa ma me no de me ni timi kasa ne say ne ba so person ne kasa ne ba side o ba no man timi anfrɛ ma me ne kasa okay because na me ni number nti awia yi de na wodin ma me ne ba no say onya dan awia ne nti me ba ha ne say ma me no wondan fi me me ma so won wo kun ne wa asem bua na me bua akwala ne keke na me ni akwala ne nasa na say ma me no timi sere no wondan ne duane fi me ne ma no so okay oba pa me mo ha me pacho pastor monya na yi ne ma me no bebre microphone no montwe emme no na no kakra ma me na yentie sede asem no ebesi akonya na ewo mfimfini no kra no mu benya nka motwe akonya no kra kwachiri efi ho kra ma me sister Joa udin okay ye ma me se wa frensuo me ensam aboni dua se wo so sa ko wufi a wo be pa wo to ase na wa sign the aboni dua se waje wo ba ene na danti asam na de Akoma FM ba jome wa asam ka ne chi enu ti kra na mama akwan no ti wo bra na me dia ma yo be ba cho me fa be ma Clement kwa na poku ne wo yi okay me nyembo so me nkro be ma na ma me wan city se me fan ko hospital da se the city no be bre nti straight say ha yes yanko me wo ye operation me da gi na awotwe be ma na nsi woda na nkampeso atokuku abre me ti me fa wo yawo mu be be fie be hwe me ho boso me ensa be me da wo pe en wo bre miska me te ya nso wo ware wo ba afoforo ti me ma na so de ne kwa Ashton court okay court no boni bia se won hwe me ne akwala no de be ya ne se wonye me ho ade nti no obehwe ne ba yes ka se onsum me kura o ma me de obe ma me obegya me kwan woni nam ho a na jese ne ba de mra so hwe no okay ya tena wa Ashton court ya tena wa mfie be nwoche ne ye boy yi court na ba asko ha na me di echide bae enti no akora na obehwe no wonhwem de mgusu ame de me twe no na me ame ne me ba na tie me hwa ma de kam Akoma FM akola ya lam frɛ be me bona mane a wo se gese wo de na fro card na ba madwuma mu mamponten wo bi a me ti de chem so na me fro card kwa mamponten de na me de me ba ko ye me wo ne pane na me fa me ka na matena me ba bi dwuma wo didi mi ano no okay Akoma FM FM be pim so class 6 be bi akora ne ko school kwa na be ma ni nim ho okay
ye frɛ PTA meeting ne se bia me so madwuma akyem so kra me fene Clement besin ko gina manam ne emienu nyina na yede akora ba wiase onko onso se me commander se me mfa ne nko baby adoye police ni ai tie ja me de me sa na me hwe me ba eda krope akwala na sole dwada no pa onko school awose me nko tie me ya eja me so me ye duane ton so la mache na me se a ene ta na je wa ho me ja na hoko he ade che bena dan so a akwala nko school awose me nko na me se de bi me ma fa school ni agoro na me twe aba ye ntino so nko sani tie ne ya wo yare mi ja ni fi obenante basa na me se de ma me fa nko ba bia me drugstore wo me ja me nko to aduro ma wo wo kra wo nim ho a wo ta to aduro wo ho ono so awose me nko na me se de me so me nya wo fie na me so mako to odi me di meka san no aso oba atan se nka me chena bo no ama na akọ school no anye bia na jese me hwa a me je anim guase me hwe ase a na me ja no na me froka na me ko medwuma me bedu anwuma dan si woni panim me bi sa entam hofo nyina wo bia se wo hu no me dan ye mienu me ko hwe dan ba akum anadwo be wan me sa so le ko hwe dan ko le ya me da dan enum na no mo da face okay ena o motu abeda me nchen ade chana pam to me ka kwa police station ko report to me hu me ba na sister panyin nso wo ekuro foforo so ntina me so wadwane kwa na sister no okay o ba ke 20 anu na ni gine ho me kwa ho so sa ko busai na sister na se ma me hu na akwala no ba fe die matoba ma frɛ be ma yin pre be bro ba edu on fa me call na me kan che ne se me hu na akwala no okay wo mo ame ne en hwehwe na me ni ye tua ka me nsam e frɛ be ma ya be ma yin fa na me ya me froka enti me do so am run about to say pena me phone no e be me find just e be ma me say rade me de wase be me afi de wa fa me ko na me say Clement me hu akwa no wase hu no wabo na pam no no akwa be afia akwa ne nansa me so be afia na nansa enu anwumre nkwa na akwa yi anadwo wa me de fie enti say no bo ame wase wo me ha okay o me nchen na me so wo nchen de na sa akwa ni jani fifie na wa ne wa nko no wa ba ne papa ho okay na me so akwa na wo nchen de rade na mda na se so wa be duru nchen enti na sa na tie dia ma na nyina ho me be na enu nansa fa ne bra unu sakura ne ko school oni ma de enso so enti ni school asem ne me pese odi be di agoro enti ma ne mra osi yo ekodu fiada na me ense me nda nwumre ono kran ka fa na bra me nda no pa ka so me nda ni no me sene nko won so se ho no me nda so ne bi ho won so ko bi nto de ne beko yo me kwa medwuma fe de kwese da nwumre me frɛ be me wo se me fa kwala ne ma obi na wo bo ne pam na me se mfa sa ama me ne wa kokot yesiesie yentem se sansa kwala ne ntine manso no emoaye ye nya ba ko ne ntime hwa kwala ne ma ne nyini nuru ba bi obeduru ntine nsa mfa ma makwala ne mra me de me ne wo kan boko koto ame kwa me be mi chieska me de ye medwuma e bebo ame me sa se ma daje ntino akwala ne ba ne ye makwan ene school na mejina na so amene sini ntaade nyinara abobo ade chi abefa no fa ne kwo ho ye bie school a na wo de na ba se wantimi amefa no a me ba panyini wo me ma ne de na brɛ ho na wo ye den o ma ko ye bie school a na wo de na ba be me ya anti ase and I'm see you sa na tie dia ene me ameba ho aba abefa no wo se e ma me ma wo kwakra na me mfa ne ma obi mu da na pam akra na adwobre wo be yera ayi obi ene so ne nsa de ne bre me enyu obi do mfa na me so nya de wo kana me tie me akra na se me na me pam no se me yi wansi di kura ma na so mfa mforo ka enya no kre akra ni na me nie na nka ye musa na hunu me no kra na me nkontompo me dia ba asa na se wo nko school amebo no ade en dia me ye intani de me jitum se me ye se me bo no e fo school na me pene da achi yi masem weni tu di opa brefi abebisa wo se no so ame makra na me fa ne ma biem na me se nya me be fia ba be fa kola no ta de chi empem wadwuma mu abesis ena number bi frɛ me fa ya wo se obe mama amini na me se ai me dofo wo so ba ne person ne me ono kasa me se ba dem dance na me je na me se na ho te se na me se me ba be fa wo se me ni aka ha o me nya TV na me se me ba be fa wo se na ni aka ba bi ko no na me se me ba be fa wo papa ndi se wo mama muska ema wudidi di kalipo mu enti me ba ha ba be fa no so na ma mi number e ba me phone so enti wa ba 3 days akwa na sa e yes I say me so ya na ma friend enti di be na me so me plan na ma me friend no won fa na ma san frɛ bio me na ya mienu na ma sa be se me hu se tan bia no wa se ne ho te sen
eti da me wo ho a me no me se da bi be me se da wasi awi ata so sei wo pesa me sa ne me ye akola hu akasakasa bi mu no asam no court no e wo ho ye ntwam court nso achi no wo ko ba bia nso bia nso sei wani tumi ene court enti no mesa akọ court wonam de masama ye de akọbọ se court won na eye nko court asam we ye won maami asam but court won no ene ye gi akra ne de ma wo se na ni akra ne ntra ne be ma ne nya na sade okay enti me ko court wo no mo ma me krata ne e be serve be ma no enti e be serve be ma me de masa akọ ye madwuma me wo ho na maami afre me okay me ba maami asam pa so be ma na asam de me te wo na ja me te no na ja na maami afre me obema maame obema person no ka na me so ha maame ne nkasa na me ni me bedi nkomo kama me wie no say me bibisa wasam obema maame so pesa me no di nkomo na me si eni akora na me peso me bisa akora no wasam say da ben na kokot alamisi na ebisa wo da ben na mo be kokot no okay na me se nka bibia court ben me nso bibisa alamisi ne say court ben say wo de woni ni court wasam okay osian de ode Clement opoku akono ya masam yeste wo hoda da kra na wa bese de na mpese ada ye be fra asem no ka me so me ba hobi okay ena me sesa o hu Akoma FM eni e minim date o se me pese me buso asem bi mu na yesi e de akwala na mawa wo be kwa akotwa ko to asem nim okay so one be man Clement de akwala na mawa obekwa akotwa court wasem ne mu say wono na akra no wonje so ne Clement ni miye no di akra no ma say so na hande akra no to wono na sem wa mo hode wa mo be ma ni din o wono no se ye di akra ne ma wa obekwa akotwa court wasem ni mu okay ena am se sa wo di amate mo mfa me ba mere me bekwa akotwa court wasem ni okay ti me ye ma di ewie me tena ho din na me se na di asa na maami we pese obusa me ewia we nto ono ne me ka se kwansi na be ma no enso ano kasa ne fon ono no frɛ me okay ana me ka che be ma se Clement die se wa fan lawyer wo di me no mi enu ntam asem no e ma ma ni mmere fa kwala ne bre me na kwa ne mle school no ye makwan a me ma na ba wo ho me na maka me ma na ba wo ho eno so a wo se da okay ena me de me ja na asem na me de me ye medwuma te di be na ansa na asem ne hye me so na me frɛ ma me na me bisa me se esi dan ena wutimi ba me ne be me court asem eni adaje sese no wo bisa me date na nka me so pese wo ba ho na wo be ma won sa so se ye nji akwara ne ma wa na se me ti ase ami mu ye me fa me ba ne ma ho na be ma no so me hu hwe pa bi a wo hwe me ho na me sun ye na me ka ma hwe wo sem nyina kire ma me se boso me nkono be me ama me wan sidi da okay me da operation na watwe na kana de me ofa ma be fa ye mi funu be me ye nsi wo da na kan peso ato hausa kokko wan sidi di abre me te me fa wo ya wo mu ni ama ni hunu mu ntene me mpe ne toto mpa na mo fa kwala ne ma me okay ana me kan ni nyina a kire no ti me ja na frɛ kwala na so afa eda bi mu wo ho no manwuma na number foforo bi afrɛ me be 5 kobo 6 wo se me pa cho obema ma me no na me sian me dofo na dia nkomo se akwala na fro ka se wo ba wo ho wa bedru na me se oh se dia wo san ba me ho dia ene me de nyame ase na no na why na sa frɛ wo no enya la mi foforo da bi number foforo ena me see you ene me hwe ne kwan so na me kwan so ba e ho pe na me so me frɛ wo bi wo fie okay sakwala na bedru fie se me wo ba bi a me ton ade ene o me so medru fie na wa frɛ wo kura me sane so wonum se akwala na ba on fa me call okay ena me dem hwe kakra me boabo am nyama no bedru fie so akwala na ama anadwo mu no nyina mentimi ana ena me frɛ wo ma anadwo no akopema de kye se akwala na ba wo o medru me fie ho no be kire me se sa nwume no mu hu akwala no okay nti o mu no so aba me ho okay ena wo no alamisi de me number ko fie foforo mu ena nipa kro no okoba amane wo ho ena wo no de number ne ye den e frɛ me nti wo mo pese mu sakra no e sa adwane aba me ho na me se ni se de mama mani amere a akra ne be yira oni me nchen ni o papa nchen o ya aba ya obobo nufuo 12 years eti sa Clement ni po wo mpo mi ameko fie ho emoja begu mi a enwume okay me kwa fa me ba no omo so me na to school me mfa ho me na me de ni fee na ezuru se o passes na me na besena koto ne madam frɛ me de bia okay na ma behwɛ me ba enti me ja me dwuma to ho
na me nti eda na asa aga ne frɛ me no me ma aga na so te sɛ onka nche maami we ala me si we sɛ me ni asɛm biara me ni nipadua da me pa ne chopa eso na ka bia Clement ni tie so ye ne yere so ye ne mpena so ye ne hwan so ye ne godmother me de ho de me mpa bia tie won kan to Clement na so mu sɛ onfa me ba no emre me na sembi asunja ma anti mu aye bia bi na ga ne say obekọ fie akọbọ maami amane na me say wo tu fie fufuro me kwa no me so wo fie wo je say de masa ne de atere kuro mu wonyina na ba bia me ho age ho ye say minim nyansa ma heba ma anti me anhwe no onfuma nya sa me ba fie wa ebe ya kasa me mpe ne sa me ama makwan sakwala ne makwan free school a o me fa ne nkọ ne hobi yemi enu nyina ne ba no antentam tini ja madwuma to mini nkurom ho da me nkọ ho da mini be ma fie se wa de aduma ka ase mi si mu anopa me kodu obe no nso me yira kurom ho me wode kyem so ha nti akwari free de kyem so na fa ne ma ko wa de aduma ka ase eso kodu mamponten ene obi de ne ko nti first no papa no mamponten no papa no mamponten me ba sister to obo ma me papa na se de ni e kire so menya say asase je wo boda wuro mo se braso dwabirura bank bonre branch won ma biem gas filling station kranza iron boat at 32 ewo kwatwi ene brofo edu won ma biatum na spin for benya biatia na big love radio adepa information center ewo kwatwi afetia Mr. Wusu Adum Africa Market one na Yoruba pe kwampansa wo bronzo New York make us say one ma biem wo ha enya sam da wakora ni atomic digital satellite and fajanshi nyame na information center Betmat Saloon ewo sokoba nyame ne bebo ewo binchi womo ene afufuro pi Harima supermarket ahenema kokobe wonma so yasene mama yanto aso yo enti me boa me ho se me ko fie ho ewuo mu nkwa mu me de beba ne beba ti Clement benya abom ye kuma sabe na kwa na kwadi ho ba na bosome sei na wanya bosome ye twem wo so de na to school enti no me bisa akola na ankasa wo so si o ko school bo wa enti me am school kuro din ena me si mu me dia bisa we se kwa ha bra ha na je se du ba akoko bodu menu na yera kuro mu ho odonfo bi na dom me na wo si fie ni me ko du fie na ni mu ope abaya bi to wo ton banche na me frɛ na me se me papa ko no so fie he yala akora ni di mirika wo wura fie onim kwala so odo obe ma ma me aba me be pia ba ma me sitena se na chese wo kwan na wo ba no enyirai sigia so oba wo ho na dwoni adia ba wo kwan na akra no wo fie ho enti maami me de mi no o se maami na soma ne ba be ka kire me se wo mra ha so ndi se me wo mra me ha na me so ne se metukura so me nya obi a me ma adwene ni wo sa se me nko hunu panimu a me fa kwala ne na ba enti akra no wo kwan wa ma wo nkyai se mama fe wantumri kakra ma wo nkyai machia matanasi maybe so me ba try me ko no oti akonwa mu hwe TV ja me cha why them mami let me see them madam me pacho let me see ubeba wo de mane nkwa kakra na ya rich point na brem ti matanasi me chia mami se me betena ha wo bo ni nkura me nso ma so me die mu na mami nso ni musa me se wo kwa so ba we unu sa wo so ni be mama mi a wa ba o akra ne di me kakra kwabo na mane ese manda enti me na me se mami eyi me de umusa me kwan so a me bo mama ne me ba sa me be fa me ba no me na me no kasa wo fon so de bi enti ne maba ene nso de me be ko ise me di ka ka be ma ne kwan wo de me afa so nyina da ise mo tintim pa sa kwa no enti me bufu yi me sha se kata se be ma no ba ne de me no we fi se court no pra ye wo no e ka wo de me wo court wo no ma se be ma ni tua ma me e ya akwala ne busu me sika wo tua ma akwala ne ni di mfa nkosu a wo ntua me adwo mpo na me di akwanya ba ni nsuo ni awia akwala no e bro 10,000 about 100 million. When you start your prot, me pacho. Na wo sire ye because you brought 10,000. Wo sire, wo so ni mu. Be ma na nya start your prot to sifie. Waje prot wa ye koko. Okay. Me so mo prot ni bi nti esa me so nsi bi ma me ma. Enti ene won sa anya kra ni mpi sa aka ne so. Ye so bu me kwase am. Nti wo de wa de be ko fie. Sa. Enti ayiri fie ho pa. Ho pese me aka sa ni nyima no pa ma me be ko no. Esa nsa bi ni mu fie ho no mu nti no.
me frɛ bɛrima no Okay. sɛnka wɔmfa na me nka nkyɛ ne sɛ meeba yɛbɛka ne bɔkɔ yɛbɛka ne gidigidi o meeba na me fie o na makɔnya fe na me kɔsi abusa bɛrima no amfa kwan sɛ maame fa afɔ no wɔfrɛ bɛrima na bɛrima no fae ɛhɔ no wɔbɔ na maneɛ sɛ mabɛfie hɔ wo frɛ na wo fa aha mabɛfie hɔ medidi atamti enti no lamisi bɛrima no anyɛ ayi bia dabra me no kuno me kuno police officer one ye cleaner police station o te me nja me police officer an kofa cleaner te me mpa no ne ba na me hu no mabɔhwɛ no okay yes wo ka sa me didi Clement one madam ka sa Clement asemo Clement me ni gya ye mfie du ba ko ni wasa da ne ho bɛda me dem senka obɛsa ne me ataka kyɛ ne sɛ menya bɛrima fofra wala madam ene ye one bɛrima na asemo enti no ma Clement be gyina ha ba na me boa ne hwɛ no enti nka sɛ me asada ne bɔde enti na wɔso bɔ bia eja ma me nkuro nwie ɛhɔ na maame ɛsɔ me so wana ni me enti abɛrima no frɛ no fie ɔfo no bi kura ka sister na wɔ so akora na maame na aba enti ka wenya nto ma na fa kora na nyɛ de ɛnkɔ wɔ se da akora na papa ma ya ɔno no makwan maame mfa me ba na nyɛ de ɛnkɔ na me si yo me so bɛtwa ma bɛrima na bɛto me na me de me ba na ayɛ de akɔ fisa akora yɛ bɛ kuro mu ani na he akora yɛ timi ayera ayera ahwe ya made pa be free mensa okay enti na me so mani bra pa na me so maba no ye wuru so fie ho no ma ne me ka no waka alamisi me adidi atam pa wono so wono na me be ka kire adanse fo wo efi ato aso ni pa me you say man record this side no ba cho e ho na me be ka kire alamisi say alamisi e bɛrima wei no wɔyɛ twetwetwe wɔwo ha no a wo ha ne me bɛka ho manum obi anko ne maame eti sɛ de wɔabɔ abɔso so bɛhwɛ Clement ba de a ɛnyɛ me nko a me bɛyi ma ne nkwaje nan a aka no ɛmɛka wei no ho ne nyanum wɔ se ane na wo se me ɔkɔ mfa nan aka ne mrɛ bɛhwɛ wɔ mu yɛntie na ala mi sie ni bo sɛ ɔno ɔbɛgye wo ba no ɔfa me ba ne maame ne ɛkyena nso ka ho ɔno na ka ɔgye penie menim ne papa ne ma ɔgye penie me kan because papa ne menim ne ma wo ba na me hu ne mɔbɔgye no to wo ba na bɛka kyem sɛ wo ba na me hu ne mɔbɔ ma ne baby die e ma me aduane di ɔde na kwani so wo mɔbɔ la me se wo ba sɛ wo papa ne srem sɛ me ma ne na no me wo mo wo ba ba na me ma ne aduane di madam okay yes wo ya nipa mene no ye kasa aso fie ho se be ya asem no obi beti die wo mu nti me bo ma asem nyina me bo ma da pa nyina wa bontene wo ma fie fo de se obi nte kwan aba ma ne de me afa so fi se me nyem ye ma be wo akoda na duru se yie enu nti ne ma ba me ye dede nti me be fa mba de ma ye de me kwan si mpe na be ma ne si firi ka mu hie ka ye ene na tese be ma yi eti se sisire kwa benafo eni bre ya be ma je si Africa mu wodu ohun sakora ni ja me kyera be ma tia kwale da me be dimirika kwa wura dem eni enya sam ketwa ya yire maami ye nya maami ala mi si nu o mebo me na be ma to me hu frimiti so be peme na ase maami so di matan ka kyese me hu fi na se me hu ofi so de na me so ni duabo be taawo adanse fo wo papa no madam oh sem be frɛ papa no papa na ka kyerɛ ha me ma me papa na ka kyerɛ sɛ madam papa na ka kyerɛ sɛ yo ba hwɛ no hu duku ni atare ɛhyɛ no mo me be na mo to me ko sɛ no hu fi woni be ma ni nya e do ma yere wo furu ka kono sɛ me ka kyerɛ sɛ hu fi a me kwa ma me ndu me fi apa me na ka kyerɛ bi papa sɛ obɛyɛ obayi wa yi wo ni ama na da kwa yɛ fi be me mbom de me ka hwe kyerɛ o papa na kwala na ba enipa mienu me se ola misi ma ba na beda on chen e ya tem didie lamisi mana no si enti enipa ni bi kasa kyerɛ be ma no alamisi adoma yira alamisi si enya o si enya alamisi ma na mebo me wani ko so papa so so mo be ma no so se me ben no me ka se me yire be ma no me yire be ma na taade mu won ko fa me ba ne niema na won ka kwala no na me fa ma ade enko me ka se me yire be ma na taade mu se me nye me ba na me enko enti no won ko fa kwala ne niema ma kwala no suma kwala na ti ko na me fa ma ade emra be ma ne se kamoja na ebegu me se me so na taade mu a emoja na ebegu me me ma na ayire be ma yi e na ma mienu so aya alamusi dabi na ya yire lamisi se ye nya na ma ma chode me ni na te oni ni bo mi ma yire wo sade oni ni bo mi dua no eye me ya nti me bufu na me kasa na mo so mu me nya ma adwu se me dim se aka no ye nim ne baby na me ne kokon o je de ya me na ne ya yire wo sa ya dai o se o pre na me so me pre se na ya giu
Oh, ya yiri na bi an yire me nti ya ntokwa bi ntwantro ya ntokwa ma mu me cho se me se me de me ba na be kwade a me fa kra ne kwam ye anya wo na de kwala na ma me twe na pa opa ba nti master ma me de ba ye papa ko adwuma afa na oba ti me friend say ma me na ba tama ni ya yiri we no na papa na ba exactly nti se de papa ne ho eti just aye gidi ko fo fie eni aba mani so ni suo na me nsu yemfa me ba ma me se da on fa kala na ma me be ma ne so da be ma ne ba ye na le me se da me na me ka be kira wo office waje peni ya say yenkwaje nan a kamera no no mo ntena enti me de me su ne ma yoro office say be ma ne bomi a me nya dance fo me nko na me ko ye me ni mo bia ala me si ne to ala me su so bomi a ono di ka atra me say me hwe ye ma ba ne fie emre mu su ko obi fie na ne kokko a oh nti aja mi na mu mirika na wudiri mata me nya ohwe what mata madam me ko so wo me fie mi na mu mirika na mi dwane ba mi fie yes wo na ya visitor mi na mu mirika mi na mu mirika na mi dwane ba mi fie wa moduano ka me kire wo wa moduano mi na mu mirika ba ma eto me ho ala mi so to me ho na me so bi di abota o mo se sa menya wo mo hwe me ba na me de na ba menya ala mi si amfa me ba ma me de a ene mi frɛ mi kuro mi fie bosom wo mo ni masam no wo fie bosom ne Antoine Itachima nsuo ne na nim se mi fra Antoine na Itachima nsuo Itachima ya okurom nsuo Itachima ya ayi bochrewa wo se bochrewa Antoine nyama ene ya ntankumi ene okurom nsuo na den wa ba ye wo nyai ayi entokwani mu ama wo kuro no oyere na wo man ko o ma de o ma me ne bae no wanya abotre o bae no owura me inside me man ko nyatena se wanchi ame ene o ka che ne ban se bema ma fra pasa won fa me ba cho ala mi se de start en papa no fie ansa no no fa fon afra be ma ne se me ma ba ho ne ne ko ti be ma ne di mirika firi adwuma mu me na satin papa no be ma ne nyama ye na ala mi se me ne ntokwa ne wo fie ho dada o ba me yare me dada me ma ko nyatena se na o ka che o ba so fra be ma no wonya no na se ma me so me fra ne hwe o ko adwuma me fra be ma ne fa na se Ghana be ma me aba ho na o de ntokwa ne be hia me san ka che be ma no so me kwa me tika mu no ba ye so de ntokwa ne be hia wa pa na se na wo kama asa be ma no so bu afu sa bia ne yire de ntokwa ba fie oh no me chesa be ma me de ntokwa ne be hia wa madam asam ne se o ba ne me da form me ma no ko nwa tena se o ka che ne ban se o fra pa na on fa anam se ma me friend mi friend e ko e o te dem no o te se me na pa na kasa nti o mi kasa wie no o te si form o ye one phone call wie o sati edi mo di matem na me da dem o di matem me ni twase ne ho anwa nyina o di matem me na me ka me wa bra wo no ni nkobo bia no sati se wo ni twase aside phone call na me ne kasa ya na o de ba ho no yes eto oba o de me chese oba ho no wan ka bibia no se dan wo hu sa wo na wo ne be ma na tie because oni mu wo da o fra bontin na ba to ayi sister na o kasa obi to banti we ni mo sister bi to costo we ni mo wo pie frefie o ha ti sa girl na obi sa no na me man so di agro no so ma me ne hwe be mama me ni o e na me man so di am ka ba be ka chem se be mama me aba na so aba de am na mra me kan chen kwala na se mami me si omra me de eti akra no be da ho be se na se because da kru na be kwala na ba ho early July okay August 30 no be bom dua I get 30 say no ma me ne be fie ho be bom dua me be ma no so ma odi akra ne ba ye no be ma no so mo hu se ensansam wo on muntam eti ade na wo gi akra no na wo ka che be ma na enne na wo di akra na ba se wo from ma me wa benti wo ya be ma wo tumi ne na eti me ne na but to us one na was Akoma FM ko be ma ko ya ka cho se asem wo court ya wo from ma me we mi sa no court no wasem wo fra no we mi sa no court na asem ne ba chire e chire ta ya wo ba won be bo dua ni obo are nya nkwa ho kwala na ode ne ma me no papa na kan tem so ono oyere no problem wo muntem meti ase ha but e chire no se na me ne ma me bon ko mo fon so no na be ma no so ba no so se ye ma me ne dia bisa se da be na be ko court no go ma me so de letter be ba be invite no okay yes it is se ho na mi we court problem ho and then one fa papa na dia ma no se sa na tie dia eni na so mu je oba me pama akwala no me pamo no me mane dine me dine to me pama kwala so won kona pa na kwala de ho tire fi wo fi se overenda mo o de ho tire ho saa me ntimi ka se me de force e twe na freedom mo e na me jan san dai to me ka che papa ne se Ghana me srew ma kwala no me da ho even though say aduane a me ma kwala ne bi edi
apa se o ma mwe se me yiwani na se me nya se mia oh enti ho na me hu se asem wo mu ntem na me ni se begin se na net ba o sa asem wo mu ntem kran so a kire no wo sa ka kire papa no so me fa ne ba nko mo ma me o ka kire so fa ne ba nko mo ma me men kan kire no oh no se nde o mu ntem asem ida so pan den ba ko ma no ani ni sa wo ji akra ne da ho biem e wo se wo return akra ne ne mo papa and the papa ne be ne ba no wa fanya no because one o ma court and a court agi akra ne free ma me ne ho e de ma papa no court on san me ka say akra ne free ma me ne ho kwata papa no akra ne ma me ne dia se papa no e pesa akra ne mra me di some holidays be weekends bia obeko enti na papa the force and agi akra no e free o ma me ho e dia ene na ba betra se wonu wa ba be dantemo wonu akra ne wo ho it's one a problem no create. What you say? Let me see. What you say? Woman, you want to talk about woman call and Madame Temo. Akoma FM. What you planning that will feel a bosom say? And I 1 month, next some weeks. And what a granny would I would them one come can say. Let me see. A granny would I would them one and Gabaka was some say. So what you say? And the papa no you will problem wa granny one. One will be a no solve it, and this a will be at the center of the case. And to Mamma by and I was a munya to was set to say. I draw by it. Now if you're saying, because also your bad time. And now a cranona or Boa di Yomuka Crentino, also person. Bappany no, once for 12 years. On the baby, Papa no Cassania Cranentina or the Acrana Mountain and enter. Or so on done ho. Casso, madame. And I say, oh, I never broke me. A brobosume. I say. Was so mad what that crew say a brobosume. A cranny by will be son and the Codincia. And ma, oh, papa, the woman catch him so mamma and a pamano, and they make Akoma FM. Mamino and the first day I will from a joy, and dear some of his son. Oh, Michiana catch said, be must swap as one casa. But who be some mamma say you're dying because so you're bad time, and you're not a my joy. Now, Obanis say you not a day, and a cranny son and Yama at the bar of papa, who be said, my pastor David. One mammy, I will grudge that. Oh, many moon of that. Usually, me who that. I don't know what bad fear one can saw about the father banner. Papa ne buy, and then when you're into Quanamo, Uncle Maddy. Oh, sir, men and I are here. I tell you, dear no demon uncle for bad fear baby, and say Papa to be see come one, or quiet in the sun fan by man, pass or soon more about Bono. Aside that, the men farm and to once more. I don't to wish your banner. Meshama dear papa. Let me see so by one credit number and the not as I cried or comment. Madame, never said, I call us more mamma and a pam the free fuel. Akoma So the pam minima qualano. Now I'm black now. Madame, Madame, me were from a boy. Maybe so say. Now, Hona me pama plan a fan and your mamma that's one. I gun and catch him. Maybe we're from a boy, Bruna Pana Twam, so catch them say, Lebana Bo. Or say Lebana Ba. Lebana Bana say Nessie. And also catch and commander say Lebana Ba. Police commander man Pontin, some Trantra. Also commander say Lebana Ba. Now so mamma and friend. And the commander's on train for 3 days. One friend or no friend. The 3 days in that boy and the commander him no friend. My amiga chance say. Now be my way. And I'll catch and say, my pamano one bow. I me frère be me to Madam, akwala be do ha anadu be 9 something me wo MTN me wo Airtel be ma ni me number nyina onfa ade chin na say kra be na wo twepɛ ni me pese me hu akwala ni school so wo for de be ke me send Madam me ne wo asese e opa na din ko to school mu oba one month papa na ko to school mu etu anu na tie no ko school na Madam sisi am no wo for mu ye nya ma so me frère be me na to aso mpe no wa amfa eti da man kasa men frɛ no anu oboa me frɛ no sabra me se de me ko police station akwala na yira mi hu no omfa wunyi ne sa woni be me ko ka bomu Dabi ya kwa woman so hello Mr. Clement here mo ha ya na madam me pa cho me wo ma me no wo me studio ha let me see abukiri and assistant joa uni mo me no me pa cho ai ya danyame ase me pa cho ayadei na mobano eba bedi lamisi ho me pacho madam je tiene se ayade bia na jo be se fan se be Akoma FM
ana me senior baako ifre dwuma ba no waka se ne honam ye ne basabasa nti wasreme men so na me konkoto aduru mele no eti me konkoto aduru na me ba no transformer bi wo adwuma ka se honum na bi duru ho no pepepe na bi shi ale dibi na akra ne kan ho ntimi tu me hu na me gina e ana me sam manim na ga ni san se blood na me so akra ni ya me ba me ba cho me tie wo ana me se akra ya me ba ana o se obeto no aboa so hospital no eyi ho no no gina ho no musu na se boys bi direct ni baabi na baabi kro no oluri ni mo akra nti ase ho ni ye base ana man flare akra na obisi bisa no ese aden wa babi di hati ana o so wo ban ni papa ho na ase kwan na mex no no bisa se e wo fahin no se e ho mo police house na press dia so dan o chinchina mo animu no so baabi a wono no kono e ho no wahu se saade ni bi won tie no me enko se nye ho a one ne be kwa koda na abo be sen abo 10 going ne abo 10 dia anajo okay Tijuana neme dana sie ana me fa no me ge no ntina le bi ni posenka me manen konkoda na msu menya hia mu de wala mame ame fama de enko etimi ahomache na le bi ni san bae eso ba be hwese akra no ya mpase ahanu no oba ano wai le bi ni san ba be hwe no etimi kwa adwuma na mbo me commander amane okay ana commander ka se enene memo crime officer and so man and I'm cobo crime officer and so man and almost say me try be 3 days to one fly na me ma fly it 3 days no na almost say this on fly and I commander ka say na me fly no and 3 days na o ma me fly o David okay no on fly me da okay and I me anka say me fly no na commander mu ne crime officer kura gina ho and me fly ti wanya sa papa bia ma me na crime officer ka say me da me nka no na me ne ma de entina se wanya anya de problem bi no ana me ne de akra ni ufi eti wa be kamu be bosumi ni enu eti adami freduma ba ye na alam fika che me se wa bobo wa ma akra na bobo ma me number ama no amu afre na me se uhu ya nko amfre ma me no wanya papa eti wa fre ni wa wanya o number yi obe hawo eni kwa se be ye kwa ka che me se number ne ye ukru number nti mo friends su bi eti brebi abefi adwuma ba bia wose ana be mama me afleme wose manje obeba ho be mama me afleme si na FM efra o friend nani nya ho o fre wa MPK o peke ayedai eti adabi na afra ni bi gale Sunday bi anu bi gale anu piye eti mo wa na obeba ka che me se abema wo na me si be ma de wa be gale si ya piye ni mba bi awoko eti bo be 5 more ana ni pie aba bontra be ya de no ani ge bi e fe wo bo 3 wo ye ho mi wa fini din aka wo mu tina ho ana wo mu se ana wo to mu mi ana wo se Ghana ke e fe be mama me na o fe na ye de no mu se ye wu be mana mu na me aka na ya me ba wa ba me ho no una me nwa kwa kofu no ni mu no wai enti sabra na kwa na ba be di ho na sanya wo sanyira ye no no wanyara woman bi wo ho no ti krofu nti woni mu no nti ya na wa kwa tran ne ho no na ni kan wa fa akra ni free wa de aduma ka se wa san kwa krofu emutwi ana bai dabi kromu wa okay okay enya se wa kwa tran dabi okay eti ya wo ka sa na me fu ya na me de kokuru adem ana mo san frɛ no eti mo ono mo be se e be 4 days time ana wo san lamsi ka kire me se be mama me se Monday o be ba ha na me tu tem de me frɛ no ha eti wo gi be 3 days time no san ka kire me se wo so wo ma eti ni Monday ana me hu se lamsi aflami a de bi koso wo phone ti ya no me fa ka na me bae ti me si form na ran ti baba ko ka se da Ghana mpo na eba no e ho na wo twa na ni ha oba be so mata le na me se wuni na wo temte mata le a ti me ti abo wa so mu anu bi akwa bi ka e so mi mu fa obi emela me o pa mu no ni mi nyansa wa ba ho atwa abro 3 months wan ti mi kura nka se bi a me ma fronti
udu ani keke kura baba bere say ampa say o be ma na frem sa akra ba bidia se bi entro akra na akra ni twa ubi en commander akra ma lamsi ma lamsi ni kwa fle wo say wo de de bra mo mu hwe se bi a wo na opam no ana ni nyina wansi ho no mo da kopem sa da mi ni ho ana wo baaye oba be fa akra na akra nso wonko e so ni kafi ni tia ta ka bi ho oni ni se kaka ya na akra ne ma kwa westu na me frɛ wo sɛ fa akra ne bra ne ya makwan a mi amabo ba akra ne ma na akra na bedi akwa ma wo ho me ne wan kasa wo fon so ɛda na akra ne fie na me frɛ wo meba enti ayi Clement ye de mpese me hunu sɛ ebra akra no eba ye so o ma me abo na pam no wuwu mom no asada no wo frɛ ma me ne bisa no sɛ ebia ɛyɛ no krase ɔno na abo ne ba na pam no ana madam enye first time enye second time okay akra ne ta gane ba ho so ma me abo na pam no ememre bi wonu wan kata ebe jani si Mamponten police station get we Facebook fie wo do pa ta yi we ye meka bia mo pa mo da munya hwehwemu na mu hunu sade wo ba na oto nisu ne ban o kwa fa Mamponten asama ba obi bu akwala ima moja da na nisu ya ma me police form sam fa akwala ne ko hospital ye ka se beje me 3 million me bebu sa ma me 1 million na me fa 2 million so be ma me 1 ni sesi ya me dance ye o ka che me so wuni bi na me akwala ne ba sa fa akwala ne ko hospital judge ba na di asam no Mamponten ko to ja akwala ne ma me e na aso ko to ye so a wo kire wo sa me ja akwala ne biem akwala ne wo mo bo so me so a chi akwala ne sika e wo court wo na me meje wo ko tua okay meba won ka ese ge ne so akwala ne me ne bo akwala ne so ma moja da akwala ne so afa na me ne be CPC police station ba be ye case meba wo ma me nkata meba adwa meba eti ba me na me cha se ebra akwala ne ba ye no wo fra no ka cha se na ye ba no de wa ye ne hunie wa buru ne sei e na akwala keto 12 years wa dwane ya ba ya ana dwunyo obi domfo a e ka wifo bi kwa ti akwala ne ye no basa sa me fra wa amfa akwala no so ma amfa me sanka no meba adwa meba ana na ma me nkata etie ye na akwala ne ba ye oba be kan ye no ana tibi me kobo commander ma ne o kan se me de woni fie ne de me mani ni 3 days enhwe so no frɛ me a ni mahu sɛ de me fi na me na akasa fa amfrau ade achi ya ma amfrau ne na sa ma amfrau wu sa me frɛ na wo frɛ me sɛ akwa Clement do nyame mami kama me ja so Akoma FM Clement dabi me ehon wunyi ma no okay akra ne ba ye no wan frɛ ma me no but ma me ne frɛ wana me ka sɛ ma me yoti we wa ya de se wo pamo ni bo wu na frɛ no but ono na frɛ wan frɛ me pa wo frɛ no brebe edi na sɛ ya sa wo frɛ no edi 3 days okay ansa na me frɛ eti 3 days ni na no ma me na frɛ wo da mi sa wo sɛ akoda ne wo ho wan frɛ me okay eda kopem sɛ ada ono wan kata frɛ lam sɛ ne Monday bi na akwanda ko aba abru busumi wienu no frɛ lam sɛ ne busumi wienu ne Monday wo be Clement alabisi na frɛ mi o me be serve wo letter no ɛna alabisi frɛ me sɛ mo pɛ sɛ me ne me tena sɛ ka asɛm ne wo fie alabisi nya na me frɛ alabisi na frɛ me obi sam sɛ da bɛ ne ekɔ to ma me sɛ me mfa ne nkɔ court alabisi ne me mfa ne nkɔ court wo ba no na frɛ wo wo na frɛ alabisi na frɛ me nya na me frɛ no first time okay bala ne bo na that's a wo na frɛ enti me ba o sɛ sei o sɛ ensem ne bi wɔ court ɛhɔ de ye mpase e bɛkɔ hɔ na imom ne de enti a ye ba mu ne duabɔ no a lemisi de ba ye sɛ sister adwo abɔ ne dua no ɛbrɛ wo mu bɔ dua no me pa kyɛw na wɔ hɔ me pa kyɛw na me ne hɔ me ba ya ansa na wo mu awokɔ ya ansa na lemisi ka kyɛm sɛ wabɔ ne dua ana me sɛ ene ne wo me nkɔ kurom hɔ no mo hema hɔ no mo ɛwo nkɔ sama no tie kɔ no hema no sɛ ɛne gisi kɔ wama ne kɔ ne de gisi wakosuma kwa hene sana ohema ne kan okay ma ye hwa de de obayi kan se asam no akokɔ to pɛn ama court age akora no be ma ede ne ma no na emom no omo se ye wasade na e bi a holiday bi na akora ne person madam dipa na wote wonchen no wo pɛ bonsam no ye ka ko hwa bonsam no awu no na huwe na san no a ene na chese wa ko hwe nipa no hwe asem wo be ka kire wo no wo be ka se
ubeje di say ne maame kura ne maame a wo no duabo no bo no mani we banku maame maame kansem I said why crash mabufu poba no to no wonye papa baako wonu ani ni abemo e carpenter ni ewo mfie madam me ba cho we ensem obeto ato no esa kwala na udi ala misi ba wo de me aba no eno ho asem ni akwala na asem na me court no kwa me pesa me court ro bebre evin say e be ka asem no wo court no me di aba ha na ara e betwa masem ni me ni ala misi me bo comment here me so say court one yaji akwai di mama me no ana ya nyina ma no say ya wo wasade na mu na kwa ni ntra mama me ho madam yes ni say court one ai apran o babe ja si man pontia ai child di na me kan du fie wadi ni ko fie ana ai wo frɛ obi se bi sa apran na ka che ni say ni papa ni me no wo frɛ me na me ni wo ni sata na me bo mfa ana wo frɛ me na o ma ni bo ni di kire no eti wo na me ka che ni wo kan ko fie na me ba na ba be fa no comment me ba comment me pa cho ona wo de ko ye no wo mo ba ma kan ma se mu wo ma kan ma me pa cho ba judge tina asam no so me pa se me make a point bi enti me bi sa enti judge ni bua na sai me ba judge no bua na sai obua na sai wo kan say ai asam no wo de aba no enya so bi ani ti sa de dia ai me nko na senka bia wo na ka ba ni nsem first ya anko anfa akra no ama no eti ai so ma ponte court no agi ama ne dia enene ye nko eti wo hwema ta yeyi sa judge ba ku free wona ma me to for ba ye no woni register no ye 1 woni ne ye 1 wani register no wano na ema judgment no na say judge na ma judgment no madam wo de ma min kaminti woni no ye 1 confirm say ai first why na ye call sa be man ho Debbie Mr. Clement be so me de me part na say oh Debbie echiremu no kra de ebeye but o de mami misa de me pese me woni say court lady say eye no kra say court na je akra ne de no ma no de me pese me wuna no me follow up question be ma eche me bisa o je ne ma wo wo ba e say ni o tituru e na ma me ka say ene sa de dia won so say akra ne hia no dia ene me ko sa fa ma ye twa ye ho abetie for e ho na sem bi hye ho e wo se be ma ne sinipi ye gi akra ne ma wo be yi wo court ho anasa ya nyere ye interested pi wo ho ero ye court asem but follow bibi ho Kwanti ye jakra ne maame ye twa wo de ye be sa ba ne so ye ba so kwa ha say ye me ba me nkyere ho ka ye ba ye twa ye ho ba se ye nwie ye twa ye ho abetie for ye ba ye be to so de akakra na edoso na mamo no ye wo behind the scene bia ye de ato so ade ama wo enu achi ana ye de na ewa ekoso demon wo aye alamisi wanyo ya wo ba ye agese wadwo sa no se me ni ye aka ye ka sam no wase won ke fa masoro na wo bi di ni se kobo no yonku ani ani ne so tro bem na ka nti na me ka ani so tro bem enya so tro bem no dia de to so no ye twa ye wo ba na o de hwade na ekoso e wo dem wo no madam na ma ni na se kunu na so ba de wa ti cha mi Ona so han police station and what you adentina wo de na wona ka me na me chema na ma ba sa ka so ba so na wo be se ya ire ma mi wo so be bombe wo bo me so be di mi so na you are going to please me so ya ni so da se ni ma na me ba e me ni madam mi di for ma fa ya me me ma me wo papa woni wo bia me ma na me busia me so mi ma ni papa ma ko so ko fia o ta yele mr ba ko ma so ma na pa wa na gwa no pe
Atake ba na how. Ye operation ni wu ya. Misu ko wu ya ni wu ya nka misu mo wa. Le na na fa wo ba. Mo ya fa mi no. Ya le fa wa. Ya de ko e. So dai, ya ko fa me ba ma. Madam. Na na ma ni na ja se kunu. Na so ba de wa ni cha mi se ha. Ona so ha. Oya clean up police station. And what you see? Adentina. O de na me na me che mo na ma ba sa de fa. Kaso ba so Na wo be be se ya ire ma mi yo so be bo me. Wo bo me so be di mi sa. Ole so le cham so na mo. Wo dam. You are going to please. Me dey be so ya ni so da se ni ma na me ba e be ni. Wo dey am fa me. Madam mi di for mo fa ya me. Me na me wo papa wo ni wo bia me ma na me busia me so bi ni ma ni papa ma ko so ko fio ke tayele Mr. Bako I just so ma na pa wa agwa no pay atake ba na how ye operation ni wu ya misu ko wu ya ni wu ya nka misu mo wa le na na fa wo ba mo ya fa mi no ya le fa wa Ya de ko e. so dai ya ko fa me ba ma madam na na ma ni na ja se kunu na so ba de wa ni cha mi se ha ona so ha oya clean up police station. And what you see? Adentina. O de na me na me che mo na ma ba sa de fa. Kaso ba so Na wo na wo be se ya ire ma mi yo so be bo me. Wo bo me so be di mi sa. Ole so le cham so na mo. Wo dam. You are going to please. Me dey be so ya ni so da se ni ma na me ba e be ni. Wo dey am fa me. Madam mi di for mo fa ya me. Me na me wo papa wo ni wo bia me ma na me busia Me so bi ni ma ni papa ma ko so ko fio ke tayele Mr. Bako I just so ma na pa wa agwa no pay atake ba na how ye operation ni wu ya misu ko wu ya ni wu ya nka misu mo wa le na na fa wo ba mo ya fa mi no ya le fa wa Ya de ko e. so dai ya ko fa me ba ma am le frifie e na oba na papa ho to oba na opa nse o akwala na oba o 13 years on ne ba na ntimi nna timi ma na madam nchen e na meso magi akwala yi one me ma na da me ye aduane me ma ne bidi tie wo ma na akwala nse wa fe na ma me timi frɛ na ma no me frɛ sister echia no ka chen se be mama me ni ana osan e na me so oba na so wa fe nto opese wo na kasa e ja na oji phone na ona akwala na kasa ye ti nkomo on ne ba ne di ye ene ne me ne di ye so ni na wo me phone so e na ono kasa wie ti ye chire na ma me frɛ me se opese ne ba ne ba Akoma e na me so FM. wo ba ne de aso obehu papa no na mo ka ho asem na akwala no wo fa obakọ aside that se papa ne ka hwe me mentim fa akwala no ma wo se fa no kọ nkomo na me ne di nkomo phone so till last na me ne ka e bon nkomo na me ka chen sen ti wo ba de am panfo ofie ho bra na won panfo nka sana fa obakọ ene say sister si wate to ono a hye me Monday so obeba Monday ni so ya wa ma ti the following week no ene say oba ye na obedidi matembo fie san bo omedua no menya ne hwe akwala na mji no e man baby da e man duan di mi ni ma me no mi ni makwala no o panti na mji no oyo papa na tifie ba ko me pa chan police barracks e wo ayi edumanka say rented quarters police for the man adentina wa mama fa me ba ma wo ka cha me sese ba ma ni wa wo fa kwala ne madam mutima so papa na de akwala ne bre me ti papa na de akwala ne ma na ma me maybe some will say wo want to me fa kwa ne yes that was what I told her mebo woni mami ai papa na di akra ne ma wo enti kwapun se papa ne beba no wo to me fa akra ne ma yes and I'm me free papa na pan so on na kwan so ne ba ye no wo sa papa on kan papa ne ba me ka cha se so ja wo mu mienu mo papa ne ba me ka cha se on man fa me man fa kwala na ko oboa papa ne ba ye no ona pa na o mo sa ko mo kom to kwa se akra ne we papa sa de ko mo obi o se akra ne we me bi sa o ba madam maame be bom bia ko ye no
eno yin ko ankase odi free ankase din ko nyina hini o sa fra mami ka che se akra ni ho me friend mami obebu mi dem sa friend ye dey ani se obeji ni be free wo no be ma no obema no obeji ni ba free ansa na me be promo no wala me si ma mo amane se me de mi ni Clement ni me de me ba na me hia no enti wo na se wo ka bia Clement tie wo ba no friend enti bo Clement amane se o ma ba mera me wan kasa de mi nimu enti ala me se me de mi hia me ba den tse me meka ala me si mi hia me ba o srem se me ma kola ne me damo se ala me si mi hia me ba ko Clement ko joba okay Clement na dia kola ne brem se me ma ne damo chen eni ni tse se me na mko fa kola ne ba mo aye me pa cha we one neda me no neda wa pra wo ho wo nu aduane me wa me so me da wo wo ka cham sa kola ni ma de ye pa nti no pa so ya na tena wo ni ba madam me ba record so pesa wo ba court wa ba tira akwa ba na won sa so me ba record no judge ne fa kola ne ma wo e ti na wo busa me se da ba ne be court no wo ka cham so ba court wo bi me se ho na kwa ba ja Clement se ho na obeba court wa ba ji akwa ai na wa ai wo ba tena se wo ba ya dan na se bo lete court no asem ho na ka se mi misa ma me bisa no ho ma me me na mi ni ho Clement ka se wo na wo busa me bisa se da be na court no ko wo na wo busa me o awaso ne yiri na di o mu court ala me sie wo na wo busa me Clement ntimi mi sa me court asa fi sa ma be serve na letter eti wo na wo busa me me na mi ni wo nto ka sale Clement busa me wo bo wo na wo busa me se akra 12 years na ye ka no wasem no se me ba no wai wo na wote wo let me see akra no we dey mi sa ala me si wo akra no hwe no na bom bia na Clement ni free eti me dey mi sa akra no be bi sa me ba ya wo so wo mpene ma Clement fa akra na ma me baby what is wrong with you me say wo so wo mpene ba na didi kwakwala na eti dia ka Clement nkwaje wo ma ka me ka ho me ka che o sa Clement na ma ye 5 wo so wo nkwaje dia ka me ka ho nti wo ka che me so ma akra na Clement fa na ma me madam me to me nim Clement ba o betimi ahwe ba yi me hwe ma de papa me nim Clement ma adwane aba ne ho prensa nye de wo buwala madam me se wo buwa madam me se wo buwa wo mro akra no me mo da no kra na aba na de wura ne se wo nko school ma fa me nsa anka no wo so se bia wo ya akra ni ye me se madam akwala ni nwane nko papa ho da wo so oye ala me se akra ne ba ho no akra ne ka se wo friend wo na akra ne sim na madam me phone kwa nye ko ka ho enti wo ma wo bi me say madam entiati akra me mo no me de me school no nko se ka akra ne ko ne nko mfre me o ma wo fa wo phone mfre me se wa fe me akra ne pesu odwane ba ba to osuro papa na popo okay e no no so dem se me osuro man ko sa me twa ba sa na ka me pe wo da achi se wo be ko school no ba ya wura ba ayi Clement say nine anajo 10 enu obi hu no wifuo mu enu ofa na bre wo no Clement na e ka wo ka no ahoma no so so ye wono na madam Clement won ka no kre me na me ka che wo buwa me se da na akora na me bi fie adwuma bedu fie na akora ni wono mo no me ba police station be report me frɛ Clement da no wa amfa ade che me frɛ Clement wa amfa nti me fro ka me kɔ hono mo no no frɛ me se e ye sa be no be gyan commander nkyɛn no frɛ me se e di asam na ma frɛ na sa be kɔ na ma frɛ no be 7 minutes call okay me ba mo de montachiku ma me na Clement do nyame se me se adana me bedu fie na akora ni wa na me duabo be taa o me se Clement do nyame se me nya bre se ma mani bre so me nya de ma won ka asam to me so me se da na me frɛ o me kwa hwe me ba no ba bia no ba di nia panyu me ba police station Clement do nyame sada na ma frɛ o ade achi ya ma anapa kwa me frɛ wo to aso mprenu me the MTN from the Airtel frɛ o me fro ka na wo frɛ me back sa kwala ne wo ho me ba baby sa me twa me fa na ma baby sa le me si adai woni ya fru sabe won wo da madam me my for wo kwa ji obi ba bo so dey try me ba 21st second can we mo ye free treatment na ye free treatment no a ye free lab free scan ye lab ne ye scan ye hwe na yade woni padua ni mu a doctor for agya so hwe ye wi ne ye ma waduro aduro no so ye free anya se ye labs free no scan free ye wi ye se kware kwato waduro no so ye free and so 21st second here we ye medical expert no kume mame ko kume wo kume a wo so be wu e bi po na me wu nka be fa beta che wo de sa wo de me ba na bro sa ne ne me maye 4 me wai wo bu sa de sa me ba peni what 12 years me so wo bu sa Clement sa me wai what's him getting so be ja kwa Clement abo amane se me ne wo court nti wo ka cha Clement sa won ya kwa ne me no de ja court no abu atia me se sa kwa ne wo no ha me se Clement ja kwa ajuna won ne Clement won ne jusu ye ne kasa ye mu kire se akwala na ba fio etimi sawada e yiri wa hasayo kuma se ehwe overseas 21st clinic wa ben afa radio woni e di ba bebre wo fie da na nkwa na oje ne bre wo tena me fro bi misa me ba num na ti fie
Wani a shot to the filling station no any day and shiny moo. And it was so what I yame a yadumwa. November 6 and upon what you could see a year to be a no, and upon what you could see a year to be a no, and ye free treatment no. But 21st clinic what's it? Would your Bomadiana Friars open 70 for fra? A year 0540 311 311 05 40 311 311. That's just a 21st clinic, you know. Ye sciatica expert yampa. Piwak natural yeni 3P garlic mishaba 3P 3P misawada mawonsaka 3P garlic mishano ebi na entumi mu akwani asebia immune system no high blood pressure menstrual pains or high sugar level when I was titi why you consider do and you just hear the stroke and shewa would you son tenta would you son no ayase ya wafu na ya consider the stress when you 3P garlic mishano bi daniel ba misia ba kwalena ke ba pidank angelos piwak natural number ni fra one na pe just say 3P garlic mission be says here. I was 0248 92 88 24 and then 0201 00 21 and enough for time herbal and some says here time say the bread at yadi and so and until so yadi yadi malaria won't to me nipadua ni nyina wotu and yet to me kana time herbal center omo the KNG herbal capsules aba ebe boost immune system no na apejewa jina hobio open do so promote obetumi anya bi e wo KNG Heba emrom Abidjan House atonso Monaco Junction Kolinak Heba Danny Heba Misty Heba PFA Habme Ozon's Chemist Abidang Bibianso nia from e wo 0244 417669 0244 417669 and 050 386 9402 050 3864 9402 time heba also the bread ato yade ani nyina eso what the bread ato yade ani so eno ntibese wada bamade ani ko ba heba center e ba no pe banka se wono na efre wono wo se wono mpemu abu anasa won kasa mu na abuo wanya ka kwanhia na bamade na ebra e ba heba center ne ehwo ko kwa na ebutu so no na hunsuo no awewi ana wonya ba heba center bamade na ebra wo sisi na ye waposo no waposo woje hu anye enwedwe yade stroke eye gonorrhea edam efam yade stomach ulcer anasa wo ye mre e wompem mesa wada hyane so ema mesa ba wono na ebeboa wo wadresi kro no ema me efime wado ho e wo se wataw no hwe wa obehwe ye wo atonso agogo yani agogo hospital no na ebey tema committee 16 ye wo lashibi ye ben Bowers Club ubacha for ba friend no e was 0244 083 482 0244 083 482 eye Dawood Eba hospital de je oba na konkra dro no na ba mama la mi sibi la mi mama bi wate adro na e kama mi wi an mama ist adwo bi na fe asumdua ba na ya adwebra enu tie be ma Dawood 360 capsules Dawood ointment Dawood Eba mesa wada Dawood 360 capsules in the man mema nyina nom sisi yade ahotutuo nom bi Dawood ointment me pacho ahotutuo no eya me fa bi entwitwi waposo wodi eba ma opese wo be ma no emu ya kama sisi na dewom wodi Dawood ointment wodi asawa bomu na wodi atwia na wanom Dawood 360 capsules na ka ho bibia be kama ba wonso betu ya yesabi na wunim Dawood Eba mesa ne de ne malaria no wonum ato a wontumi ne de ne nyina no one time ebe kope for wunim rumfie dum yensa o ma ba friend for wonom Dawood 360 capsules no wontumi enu bi hamba ene famasi shop bi mu ho upendudo mu atua ya 0244 88 64 37 and 0201 68 17 seshini na dro no enu a ene ya kan for ade amma wono na lami Adam sese wonu wakwa ji akora no wonu oba yinim so oba ye na akora ne da ho wato ho sese ye hu akoda no waso ogere ba wo akoda na papa ne fa no adwoa aso ogere ba na mi ni wo papa ne fa na mi ni wo e bi se wo ya no so mo de na to school wonya akoda na tie ma ba se me fa mba wo so fa ne mame afra be ma na mo ba bo me wo fie ho etubi de mi ni wona be ma ne fa ne de na kontimi hwa me be firi wo waso ogere ba madam oba ta na tena fie hwa ba e ma 4 na wo fie o se ma 5 wa sa so na ne be ma na dwene ho sa mo be jakora na firi mi se mu ti no wona be ma ne wo tena ase kan ho asem e na me ba ase me fa mba me di ka bo wa mane sa la mi si mi amba be fa me ba de na ba
tisa me mpene makra me wu ye de me ma me ba ntena ba bi akra na be ma na me ne wo no nti oba ne nche kakra e ka me de me nsi kwan e se da musi keka kro no na me de me no ka de ni na wachi akra na ba ne ni bo so me de na wachi ni madam adam ana wo say bo so be no ko tem so oba fa kwala no na bisa say time be na wo bisa sa kwala na odi ba odi ni ko school let me see. Hey, what's that? I don't go school. What if you? Madam Tebio, what's that? I didn't go school. What if you? I am a friend of first. I can't stop that. I'll say I didn't go school. What if you? Madam, I was class 6. Oh, new to full school. Let's get the madam number. Madam, but the next 13. Say, Mr. Clem so Makolan say day. And then they just like say day. Yesterday me no me so Makolan say day. Me Makolan bian my bone. I said my fifi ya. Ah, akola me won kwala for. Na akra ne me won kwala for. So you hu fi. Me na me nim. E wo so you na me nim akola be dan ho wie na chi sasem. Eduano madane. Meka. Onu obeda dan. Wonu obeda dan. Busala me sima me say. Asa na me nya me fie ho no. Bi bisa ne sa akra am de na ko school. Wo je pene ya o ka che me say school yin fa na mo de akra na ko. Say so say akra no ko school. Wo ka so mo de na ko school. Record wo record. Wo ka so de akra no ko school. Me na say me de akra no ko school. Wa ka. But record madam Patricia. Wo de na no mienu ngi sa client da baje ye mienu. Bisa me nya dia madam. And like evidence mama. Mama. Akra ne ba wonya no go school. O papa na dey go to school. Me na dey go to school. Hey. Me na bentia ene. Me pa cho Papa na dey man say madam akwani na dey papa ni man wo ko ni papa na dey man say madam say comment na dey akwani man wo oh munya botre woni mu yansa comment ko ko anya botane ya taskasa ko ba boy wose asanu wa ko to kiri ko kwasem ko woni me bra ma san fon ko Clement. What madam mama me for me diano Clement ya fala fo Clement fa kwa na me ne oho o si dia ba yen ko so na mo fra Clement what you baby akra ni because madam me say madam Clement na dia akra me say madam me say mama me bo me dia wie no o de kola ko ankase ana o de fi ankase no de ko yin hini o de fi yin se se o wa hia mo mabua me o studio ha me say me che me kwai wo ka se kwa fa no fa so ho o say wo ka se kwa fa ja se phone akaka no o fa kwa na fi na ono ba to odi me wa bore man Best music. My FM 87. Me pa so mo best studio ha ma me wa me samo mo best studio I just am police station se sia mi ku ama police station se sia ma hu e de saka de bara me mane nko mo de mo best ya ya man wo studio ha say atiefo ya ba bo me Jesus ya kuma 87.9 FM Facebook live akuma 87.9 FM Facebook live akuma 87.9 FM YouTube aya akuma 879 FM tokwesi sister ajua tobuase ajua let me see tobuase game obi na akwaka beka ho obi na akwaka beka ho Clement na akwaka beka ho wo be di me comment ni enu ntama so to 20 minutes beka ho kafra wo be chire mi kafra wo be chire mi kafra shawo rig no me pa so se shawo de me pa so mo fa rig ni free from mama Clement na akwaka beka ho ka alemisi me to be bed wono na akwaka beka ho na me kai akwaka beka ho wada bi wanya bone ka wo pa kra ni ye me da ba na on mama bo ma ye di na me
Clement to the make 200 million. Akwara no the name I just Clement and James Clement for the parama. Ayaka I was a Kenya Clement ye wo ba bi odi akwara no ko. Na mami wo se ayi madwa wo sakrani ni alamisi wo biem. Da bi na ko fra Clement. Wo no ma ko di. Ye ti ya brem. Papa na ne ba ko no ma ko di. Wo bo kunu na da kwala ndam se me hwa na ma. Mama so ba no na. Every person catch us about the family. Asana me ba ho. Me pa so me na ye be da fia ha. What? And you do in the better fia ha. Mama ka me be kon fia koda. What? Aya ko ba 7.9. Mo ba na fia. Akwala obisan ba ne se. Obisan ba ne se. Wo ba ba na o se da bi. Mama ya ma Clement me ye hunu ba bi akoda no wo. Na ye di na me ho. O che ba bi akoda ne wo sese na somdwe mra. Ye hunu sakra ne wo ha akra ne wo ha. Na adwo ho to na ayi la me sin so ho to no. Na pastor Julius me pa cho bra mi kaka ma me. Bra mi kaka ma me. Pastor Julius bra mu kaka ma me. Bra mu kaka ma me na se de me hu me ya bas o se aya abotema ma asem nipa Clement enche ba bi akra ne wo. Na alamisi ho to no na we so to. No. Say what chasa would onim. Yes. Wonya boni o. Wonya boni. Wonya boni say what you obi ba awa najo. Wonya boni na nada. Say ye hunu akra no. Say akra no ye ken asem. Yes, ye hunu. Ana akra listen to me. Akra no oba be di ho. Tin yo. Clement also. Pastor Julius, Mama for Clement. On chat baby akra ni was say. Okay. Line 2. Hello. Ate wono no ata mu fete mu gugu alamsi so. Dabi ye mu alamisi so. Wona wodi akra no koma alamisi. What the baby? O yiri mo hase obebu me. Fa be mabra ma me se no ko dan me dua no. Anya se no ko baby amako. Anya se me so ko baby ko. Ni dua bon tumi. Ayi Clement ye jai cheche mu ni netie. Wona ko fa bai. Asiampeni. Nene ko fa bai takai. Beba, me on the akra no wa here fa. Watch aya o antina me put oba ne question say. Wo ba no so onim so ntimi hwa akra no ya akra ne he. So wonya akra ne he aka akra ne nyane ma ho. Ana me ka cho say. Clement. Asem no e court me ba. Clement ye. Clement. Debi me pacho mo ma me nya madwuma wa ha. Mo fa ma ni bienu free ase na me nya madwuma. To ba be 200 million fa bisika ma na be ja kwala. Mo fa ma ni bienu free na me nya madwuma Pastor Julius. What to sign? Na wo di bisika ma me na wa ja kwala. Ma ni bienu no na me nya madwuma. Mesra mo. Oh! No to program. Me pacho mo fa ma ni free. Like good in buy masa legend in buy na kame manya kan na se kale gini 20 ana ko tori ade kenu gwa Dabi Clement yasam na no dia me kan say anya sa kwa ne ba ye na wo ye agya wo je no wa anya de o wo ya de sa wo je wo ba na dwo no wo ya de oh me pacho wo mo distract me. Why ya dear so what ya cry na jo? 13 years why akra. Ana dabi why ya cry 13 years why ya cry. 13 years why ya cry Clement. Dia me papa ni mbone. Wondi mi nyina. Wondi papa ni mbone but wondi mu said wi asese say. Dia me ka dabi Clement tie. Say won wa kwa fa sama bre la misi. Say won wa kwa fa sama dia bre la misi. Ana dia pass hot ase. What beba? What for Kana Komala Missia? So I nearly now. Tia, Baba Tia. And make a wood yet, Mamaka, way answer. And you won't know what dear Kana Komala Missia, and I knew you be so. What's your summer Bamaneka? Let me see some Waka. Ghana. Ghana, to go, Nadia, Ghana, Mrs. One in.
Ghana. Dabi Clement me pacho tie me. Say wo si yaka bia ma ayi majo yaka bi majoa. Dia yaka ne say enye wo na wo dia kwa ne ma la Mrs. wo ne nkoda enka woni ajoa ma bi nya tokwa. Ghana. Mo mu ye no mo tokwa. Ghana. Aya dey na kwa ne kodi la Mrs. ho. Enti wo nya wa akwala nbeti abada mo. Ghana. Ghana. Wabaye na lemti wonu man woda eti wasabaye no me kwa me ka senko na me wonu wose obeda lemti mo eti wonu so ne ma kwa woda baako eti wonu wo mu nyina ne ebomu da eti wonya we Ghana wonya we se kwala no wona adin ma me se o medam ho Ghana wo se ba be yi na ma Ghana 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 uma min kirem Mesi tie me to wonya we se kwala no wona adin ma me se o medam ho mesi ma min kirem wo tie da mesi ka baby a wo ka ya kwala medam ho no na wo ma kwala ne beda ne ho na sa kwala na ono na je no eno no si ya no wenyim na mi bisa kwahye no la mi si na bisa wo mina me kasa kwala ba wo beda ho na me se na me ka je se ne o ma na me da ho that means the one ka ya na se me na me kwala ne ba me dem yes Ghana me lam ka ya na se wona ka se kwala ne bedam ho Ghana hweye kanu kwa fonso anti akwani na so hunu Ghana akwara na kai Ghana anti wo be kai re menya we na mikunu ya we kwala betu na mo to ba ne be ka kire mikunu so be so da ho da bi meba dia Mr. Clement wo wo ka no ena ti ase ni woni mo yansa se wo wo fa akwa na nkwa ma ne se woni ne na wo so se akwa ne se woni la misi beda akwara so beda me mikunu me ni da o mikunu e police wona wona se kwala ko ka kire mikunu so beda ha na se me kwa police asenya me de me tie o ma ne na me da ho Akani kacha me na me kacha lem se o ma ne na me da ho okay wo dia ho no kra sensem no kra de enton kokko da sense yakora no wo wai akora no ayi ebema o wai oko school what he na eko school no what he ahia o de ko ma police ni bi o kata kire no da bi wo de what he na eko school no me tu oko school what he na eko school no what won chain na eko school na what wo yina wan ware na won na eko school ma ye huru me pacho akoda no wo yina na eko school so mi senior woman bi o adai na kwata 13 years akwata 13 years mo de ne fa ha na wo ne wo yire mo de na fa ha na mo de na fa mo dum sa akwa no ba sai madam ti se ka u person kamenya ni en ka de me pesa wo ye nie wo ne apostle 490 me kru ye apostle ba mame wo ne ba na tere me ba e to no be ko suma pa wo ne apostle 490 me da be me ba be ma enye we me pa so mo ma me nya majuwa na mabra papa me holu mu ama ma je ma de nti to anya ba me holu se mi difo a ba bi obi e fa enye se wo difo de me pa cha ne se wo wu na odi adanse se ababa we ko su wo court Dabi Minim so ye papa na wo ye papa na la mi se papa. E ma tie ma bodam. E sha ye nsam ne ye ka. Wo chiri kuma so wanyo papa me na ma bodam na abefa me wo ye. Ghana. Ni ja wo mfie do sa abepa achaw. E be da me de wo ma nya nipa foforo. Fa kwala ma bodam. Na ma me ko dan me dua no. Yes. Ghana. Fa kwala no ma me no dan dua no. Enti sa me ko ma Ghana o be bodam. Ote. Wo da fa kwala no ma no. Aside that me ko ma o be wo ho. Market to be be so. Good. What's what to be for so so fa kwa ne mro ma me. What's what to be for so? What's what to be for so no? Ghana. Enti na che se dua na ya na wo be wo no no fa do. Ghana. Okay. Ghana. Ya ba fa sa ka me je no masam. What's what you so? O de me ka 200 million. O si fie. 200 million de fa to che wo ne Ghana. sama kwa ne tama so ne ya ka. Ghana. Wo se meeting for so man fa kwala ne ba. Enye wo na me ka me se Ghana me se. Ghana. Sese wo bia for so wo. Mama mi ni hu ne ba no na ne dua na e da sister ne ti so. Wakoye papa na ne ho akere no. Ghana.
me di me mba fo ni shisha ni mu me mba fo ni na se adwene ho se be ma be tua sika no na mo so be so be tua mara ni sika ja na adwene ho se Ghana mo be work me di me mba fo ni na sa wa fa akola nko mama me mama me na dani dua na me do ba jam se bo so tai sa no me won ko ka sa okay 200 million na na 200 million fa no 200 million fa no Ghana me so be tra wo sabi asante commander se be fa commander ya de commander me wonyi ni sa onya papa ntina wo ba ni timi no ntina no se na me ska sabi me sa me ba ma ye di na me hwe no Ghana se wonyi ni sa onya papa sa wo ba ni timi no ntina madam me nya se nya sa me ba bio enya me ba ho Ghana wonyi papa ni ntina ba madam me say me nya me ba ho kra se me ba bedi ana do be ko school bi sa no kwa kra ne kwa ye di 3 days kra no frɛ me sa wa me la me sinu ko nka madam Ghana sakura na ba ho dia kwa turu bedi atia me se se so ba ma be da yan ba no me fa wo ho be da yan ba no me se me fa wo ho kwa ya me fa so me ba ho me ba di de okay Ghana okay me pacho se be ya me comment me ba baby mama ni ko mama so o jini po wo ho eto se fan ba ma no na ko na ne me mani dua no Ghana so pe ni ya me me ma fo no Ghana bia na ho to e Ghana to woni ni hwe on fa hwe so mbre o okay nti me mani dua no wo hwe me awu ana me wu sese ma me no kwa dane le ba mi ho obeka kwa dane dua oh papa ye so wo papa ye Ghana yes se wo bu ani pa the receipt Ghana wo se wo tumi ne wo ba no enna la mi sidi akwa ne na ma wo di akwa na da sese dua boda ne so fa akwa ne bra na wo mu kwa dane dua no so aso fa Ghana ala bi sie e da na ba fie woni talent ni enu nyamo ne mi anko wi wa no wo ba woni ba ma ni bi enu nyana mi anko me na me pese oyi mi ano me pa cho bo fa de ho mra na yankwa na ye wie ye sa no bedi nkomo na yankwa na me se asem we dia ena ye wie asem we ena ye wie Akoma FM asem no ye wie abapa ena dia enu na me ho akire me eye Charistic Ventures yankwa Charistic Ventures if you hire de ya munya botre yankwa Marcos ye eya sam ketwa ya na msuro ma wo me say na wo bua ni pa je receipt me nko bua onye oba ma odua boda me tiri so ba bua me na de okeka yankwa abusuan for Charistic Ventures na mote yenka awia yi seja mo amani tue mahunu ne ekoso no nipa no wani apomudi a wontimi nkasa jejeje boy mesi na no adi nyina wano maduro waye no maduro de what just apomudi ne wo ho na apomudi ne be wo ho a eyeduro ba ko pe the whole Ghana na me kanfo na me di ama wo enra Akoma FM eno waye se me pa chow say ne ha me maduro ne be boa me na me se na duro na wafre no eye adwuma se konkoma ne agya no se maduro yi ene ye mfa nsuo mfa no mo ana na me se ne watwa. He say the whole Ghana Zahara ye nupa no ene esane mrane ne se eduro na ye mfa nsuo mfa no no san se enu atwam Ghana ha nyina no eduro bi edi nsuo na enom na soso ne ana yade bi se infections a ne hu odene ye bani padua no mekom mogya ani mu ane ko na edene ne nti no enya duro bia ne timi to ase oba no no mebe sha no obi wo ho a wutie mo nya infections enfie bebre wonu madure kwanaba wonu madure ne kwanaba ene kra de yese jese bibi di nku ni atete wo ba besia watete nku abobore na se se ekum na se kuro meanwa asekuro na ye wo no eye infections a yes Akoma FM ekum ya yes Zahara mixture ne G capsules wonu ma ekum no inside yes eti de wani ni de yagoro de wani ni de yagoro eye free wo Marco say ekuro bia no eye infections no kwasem enya na mu yade nkwa na eye infections obu okra na wudwi na nsa no eye sa na didi kom eti wonu maduro na ni padua ni mu no eye adwuma
na ekum kuro no ewo inside okay wotie me wo maame ana wo nana wanya diabetes ya maame no mo mpanyimfo no ya papa mo mu drum fie bi wo ho a na edidie ne adeade no esiche yade de ne ho akwagem eba ne saa wakwa na senkwa mesre wada Zahara nupai ensa ho wo hye bi ato ana ko shop herbal shop ana pharmaceutical shop koko pebi fa koma anana no okay tobottles ne miensa wo hye se no sa diabetes ni kura didi ni pedue no mama na na tukura pedue bi man no wono Akoma FM we no eye kuro kase aduro enkuro ne betu mema ebi sutu ma okay infections no Akoma FM ne ba ma no obi oso ne tohwe na se no na wagu kuro wagu sansan bi enyakono wow we so wade ko ba hu mesre wada treating sana ansa be ma de ma hunya nika what ase ma hunya nika owuro ho na je se ho ya nika pedro ibinum na wow woni infections kra na pebinum characteristic ventures for adro no Zahara me chane ne G capsules ma cause anu nam chense kan ni sanu doctor yede wase se wa fa adro we ya ma kama dodo na wade abo wonom enya sam ketwa me ma so de abo bebre adro die adwuma eye no anu odene wo ba bi wo a wotie me woni atenka atenka na woni no enya yade o infections okay infections no wonya na wan treat ni yie ama na nkokora na mo atenka so te no wo ba wase watenka so te anya wo wade na ebe Akoma FM wo aje se woda wase sabi du fochie se we no keka wa wade na ebegu sanse na mama yi wo ye ne yie kora mo na da asai to ba wo tie mi amesra wada Pedro no ya ho aduro we ma secret kese ono no bi ebeboa wo we infertility nyina no eboa infertility no na je se wo ba wontimi nwo ebeboa be ma bi so wontimi nwo ya blame na kwa mama no okay ti mema no mama no edro na aya ne chese ye kan se obu wa wonte ase o da bi chese nye ne ye kadanse e ba no enu wasim ye gina de ka o mo jadi o mo to mo ba what you see enti ko tobi nom me kasa edu papa we nton ne ho da bi ye kasa se sie ya wo ko pebi tona wonom a na anya adwuma next time musa meti afidie shot wa me wo bebu ni chie kura abusuafo bi na Akoma FM the numbers ni tuja okay frey se sie ni awonti ase fa drain hu bia no me wie no ma Zahara man no so e na fa hindi e ba no na fa ma sorry 85 numbers na fra doctor yade be na etete wa wiai wo frey no wo ebechichi enkomo 0246 348 334 0246 348 334 and afa 0248 569 335 0248 569 335 yeah characteristic ventures yen ye de Zahara nupaning na ye de abedwa so Zahara man so na maduro no we men kan ho asem bebre aduro we no anka se to ne ho enti we de se aduro we no just say ebedwa so a enso to Zahara man no enti no ye kan kakra bi Akoma FM emema no muni maduro we Zahara man kan ho asem sister we ya be man na so ya imratina be man na ntwa 7 we ya Zahara man capsules 7 de ne ana ye o se wo so ya imratia be bi ya so ya e wo se bu ne mu emu ne mu ya Zahara man capsules and important pa eti yesram wada Zahara man no eton ne ho mema ni maduro we ti mechanical kra bi nti wotia no akopa bi ato we eye mema ho adwuma papa mema firi muti so kosi mu na ase edro we ye no mfa ba o ekentene be mema obo wa wo se enye oba akwa na me de fa me so wobetimi anom esan se wotikem adwuma yes on se mema ya na dodo na ye adwuma dere enti emma oma vitality yempa mu nko na ne dru pa mu de obetu che edi ama wono na se adwuma na e double awradela eti be ma wotie mi a Zahara man ne de e haban Akoma FM bi so a wotie haban no ti se wo humi haban ankasa obi e capsules na so no pampa no kra keke eti mi ya ho adwuma Zahara man no nko a eti pe bi to na no no e be boa o mienu anopa mienu anwumre bra wadidi awie mo na makozi asoso ne hindi eba enam di tuapo na ma sorry e no
diabetes hindi herbal mixture Marcos yes diabetes asebe obi wo a diabetes de ni mu ama odwunso go ho antatia beba ho sisi ye dunso ni nyina ya si aye si kire federal way ye wonsuo hindi herbal mixture federal way fa ye wonsuo hindi herbal mixture wako enko no yes fa hindi herbal no fa ye wonsuo okay wutie me wo na bia nya bitobi ma no wono nom sa nsuo me se no eye bo so be pepepe bo san ko test obekoni ni ekofoma ba normal kama na dra Akoma FM ene malaria fever hu na no wodwane onam rumurika typhoid nim ngina ye nketo a entati yanke anti pebe no hindi aba ne de mia meti ayi menunum bi na se na malaria ne ya aba me say say menunum bottle ba kokama no manwie me dwonso saa ama mitimi so didi okay eti adro we wonum anioma wo behu e woni padua no emu eno no ebusu ba bia Kumasi ase kewo mama pedo do no monko afen kran so kai shi drag lane do 4 pa no monko mama won kran monko do bia wo per 1000 box ubenya number se na me dey 2 dwa no na ma sorry 0246 348 334 0246 348 334 and afen 0248 569 335 Akoma FM 569 335 Yada minia base yakwa Charistic Ventures and yakwa Zahara Mission Energy Capsules, Zahara Man Capsules, and afe Hindi Herbal Mixture Pabi Neto Edupano no bapa that's a net yabesai eshia biem say dear my bedja famre mejeja na dear me say wo bua wo bia eya no wagye ho receipt sa wo bua wo bia na wagye receipt let me see kwaji obi eba nkwanda ne demo national wie ye Pastor Julius ma ho ye me na de me ho ye de mo bu ana me ho ba na ye ma ko mo bu ana me si ai mu ma aka me do abre ya ye tu obi we gede ma ka me ba wa eni ka ma wo anu o ye mbani abetu we me da wo ba wo de abetu me na ma bi wo di o ma ya sha se na ma fo se la me so we na basa na ho ba de pa Akoma ye da nwa ne ha no ebi o so pare wasa asam na baba beto no abasue no so papa ya na ma pastor adusua bebre won komo na ye ma de bia me ka se Ghana mrawa ha o mrawa ha pa na sabi sa asem nyanto obeka se mra bia eni Ghana ma hwe ye mini kan sha asem free lamisi so ma lamisi on nka wonya mfumso bi ko wonya bone se nka mo no de ko bo ko we abranti a okase asem mpredua se wagimi Clement wagimi wa se me kwa nyem na me ka se fa na ma no akra na se obeda lamisi ho Clement be defend lamisi no ko obeyina ma ko beyi lamisi amana ma ye rese Clement amma kwan se ne ba no bo so obeda lamisi ho na Clement wa ma no kwan a beda na lamisi aja Akoma FM wa ko tell lamisi won se lamisi me ban so obeda na so wonnim na ma ban beda wo dem a menum ye no ye be wie wa ha ma lamisi be ma ne ba na ba beda wo oje o consent na open ye ana no so ye bad time na abada ye nti o ma akwa kwa man beda on say mama aba say adwo bu afu lamisi ka be ma na the right person is ko defend lamisi say adwo ayamia na man kwan na adewe na adewe because go di ka say obu akwa na o mo tuti akwa no enti ka na kana say adwo obu akwa no pam no nti na menso de ma obi a obetimi aso akwa no mu ye na ko defend lamisi ama no asan on say be ma jibifo on say onu na mala mesi mo ya kire no tibon koso mema Ghana fo mema bia ye jimia ye nim nyansa de ye nim an say seven brothers ye nyama ne ye si won so a ye bu atoba se mponko nya ononko mponko Clement ha ayam yasa wo ye bema na wo wan hwe wo bre wo Akoma FM nyansa mema de bo bra asiesi fi ma fi ye ni kan o Clement won se ma wo keka kire me say wo mese wo de one message dia panas eno say adwe de otima ode bobrani a ene na due kire say ubehunu na mane sei ubehunu na mane wa lamisi aboa na sabi yesi obi edo kohwe enkwa ye mfa no nkonkohwe wuo anka obai ko oni tutu aka wonsem o won na no aduane tv mani die ehwe sa akran benya baby pada enne de
ameba na kan say obeda la mesi dem chese wo de wonim ho hwe nipa bonefo no Clement nyame mfa bone nchaw Clement nyame mfa bone enchaw ma adwo na meba no so no mama ai na ama bitisa ama mu ye dangerous me na mka che mama hwe adwo ho be man ka say obo akra no no defend ma na mkra me ne ya adwene but esu adwo ada na di wa awie mama ne ba no onyanso obebo na otime bu na nkasa na de mama de bia me ka me say oba piara anani pa biara opanu abrema so wanya baifo a na onamunyuro so oba ni pa biara obira no want to know obodua obira no want to know obodua mama so onya baifo a no okonyuro so owani ankasa adwo wani ankasa be man say ope bonsam devil nankasa na wo san adwo ho wa mesi we wanya no because na akora no te na wo man aduani di kama ayire so paso osunu no de obi nkasa sabio se de amanfo bi o de shepen na yese fatete oba na osunu de kama okrokro akora no ba bi obeda de obedie de obehye mama na wo yene se ebe de na oba na frifie akodi obema woni ne ntam krampo ase amonsam wo court ho na wasa pene kra se bema no se bi nadamfo enchen no obekwa koda awabra ne mame a sebi wo no wo chem no wo no wo ho akoma fm wa menim sese aware wi anye ye kwa basa akwa aware mafutuo ni ye once san wa kwan sebe ya obenya be ma fofo na so mu abo wo pa wa hwe wunya bi chese sa so ban we tan ma ye pata ye ti adwakwa cement are nkwa na okoko nkwa na wo ba nkwa na watim ni pa wo no are ye nkwa na wo jini biase de na adwa jini biase mama masira adwa omra from seven predators you kukukuku say odi ani ha kwa pancakes mafia yede sotro ene ja kwan aye oba na wo hwe ne de na so hwe ya odi bimdie ebeba bedi fo ma me wie ne se ma Ghana ha mra wa ha so obi ba ofie mpo na wo se nsuo ma no mama so bibi to na we don't care about mwanka obo na se me mani nsuo no ye dwen se wa poison onte so benya ho atete se nsuo na wo no nya no kun no anase ma wonya mane akasa enti ye ma anya de so akase se me bro obi me ma obi left me pe baby mo bi ada me dan do proper obi madama se ama to dan nim asem to na Ghana post for no ba twe kosi se ye be hu no kura gwom enti ye ma ye ni na ho na ye nsua de ye Marco ene adesua bebre na wa asem we mu adesua bebre na alamisi waye papa na so papa na anwie ne yie ofiri we mu fi a ono ankasa na obeje ne ho je papa na nanka minim se Clement ne yira dwowa komo ka bom na komo da alamisi ase se wobi ne wo ba atena bosomi aduane die na fomu o samana de odi betwetwe wosen ni nyina enya ade e da fom enti be man ontumi anka se wo beto paste abre alamisi se anopa ne ba no enti bi mfa nkotwetwe ne se nanka Clement nanka enne aka wu yi alamisi bonya ye se wo ba no ne ka kire wo se wo bekwa akoda ne ho enti sanka ne bibi na asia aka alamisi wa ma ne ho akire ne ne won se de alamisi ho wo so Clement ka enyo na ade akora ne maame oh chese wo hunu ne wonye ne ho wose ka ho fa akora ne brame na nko ma ye papa nka ene se ye de duabo ato wo ne manan so se de oba ha nyina ye duabo da ne so o efri sa akora no maame ne so beto ne se wo alamisi ho o shane demu hwe TV se wo mu na akora eti won no ba jira free no o kofa akora ne free hefa se wo kofa ne free hefa se ya akora ye hwe ne fra alamisi ho alamisi so wo su nyina ne se Clement eduabo da ne so enti akora no onfa ne free hefa amfa ne nko free hefa na amfa mra adwo na adwo akomanto ne yam ma akwa wubusa Clement akoma FM akora ne ba wo ho no wo fra ne maame na nya nipa mienu na awo eti se baako ayemfonso na baako aba wo ho e de ade ne sese wo ye so wo ba ne nsa na fa ne kɔ adwoa ho adwoa wo de wo fa ne nkokora no asem na kokoto e na adwoa kosu ye ne di akra ne ma no so one ne ntira the same man Ponte court akra ne ba wo first one na de ne kɔ second time wo de ne kɔ third time na de ne kɔ na man Ponte fo wu se adwoa ntimi hwe ba no
good want to me shakola ni ye yenye ne fama eti yenje wa de mfama wo aye dan na wo de ne na ne nam saa oh eti wo ankasa wo bibia wo pese wo ye da branhye no wo pese wo di sika no be kwa koma adwoa eti na wo ye de wo ye Clement every senkanya saa enkola de Bible say yam fancy aso ba entete nkola na mum nye he Akoma wo FM. ha wonim se kai ni he mani edin ana mama me ba ye kama mama me ba obua enya wo kikikiki a oba ye wo ba ana obete wa asemase ana wo de wo ka no obetie because ba bia ni stage se dru no ono wo hia ne fa ahodie eti wo no pese wo mo ane ho wo so pese oba mo aho ana papa te baabi na maame te baabi eti ne dia ne se ne meka papa de kakra no ma beka maame de kakra se maame tete me eti me papa afo no me dwane akọ ebe kakra na wo so papa wo ye na hi afa de na me nwane kwa maame ho eti wo behuna na akora no wonyam eti mu bi ye nu mu ka bom na mo hwa akora no problem ni ho obi nka nche se kwa aware anya force na mom nkwala ne dia eye mom ye nu eti that time mon ka ma adwene mom na mo hunu kwa amode akora ne be fa so na mom obi a wo de akora na kwhye ne kon a sese dua boda no so opese o ye dai eti me de me ka tra adwoa o ye oba atan o ye oba atan edua boro wona no papa Akoma FM. mesra na wo hwe ne hu yie na boni kum bonefo enipa bi aduabo wa na no no on cha asase so e ma ne mfa ne ma ni agro wo kobo obi dua de ne mada se wo ba tan oba tan wo bo yam ya yam operation na wo ne de free ni apampem ne bae wo ne de free na apampem ne bae na wo de nkola anan dance ada na wo yesa eti ya ka cha duwa ne ba ne de wo ho owo Clement wo ye beje na dia ma no nemom duabo ne dia na efri na ekopim fiada ya da ne dua na firi ho na sum duaba na sa dia ne dia wo firi mu a wo firi mu fi na eno no nyansa mrem nana medase ekwa kokko se ne ho ato no wo power se wa cha head mistress so ye nurse yo so ye head mistress yo say ayi media general ayi doctor o mini Zama o ma gba kan brofo pa ambo kika na se kan ma se brofo ekwa so pa da na hweno so pa na je se entiga za brofo na kan o ka kafra oba na me peja me tv na da me hu no timi hwe ne space na msa na lady new lady be na mako so be ma ye ma bra mani ase hwe ne se ya se de be ye akina bi no wa ko sia no o fe ojo ma mpa ave me peja ntia me se mami na no na nka ya say media general nurse we the midwife head mistress midwife ni na ka we business woman Ocha condemn ba ye be organize competition ani ne ja na wo hwa me bi o ma hwa me enti ene se asa abo anu o pastor Julius share dey na na kuya she what na ayi ba do fi so se biye okay ene ye space dey Akoma FM wo pa ha na comedy dey na all the branches around ayeka ye ho akona ye na ye ho akona che dokoro so nche na oh ma ye kwa do fi na glass ngo mama em sensem ni nyina na me mpanyifo ya kan masem ye tiawa tiawa ni nyina na se Clement wadi anyambra sem papa ti se ne mo kan se bibia eto maami ya Clement betumi agina am ye de maami akotum yes eti we ya adesuade kese pa e de maye minima yonkofa eda Clement e na maami ntem na obetumi agina ma obi asusu se ne anioma sikwa na ebi krampo ana Clement ene maami e wo bibiye nanso nokure bi asa anim odne se bobo ade su chese Clement kanokure enye wo na ode akwala ne breme won so se an twetwen na menkyire me twetwen na menkyire enke ni se be ma no kwaye se twetwen na menkyire nka ntamara so o me na me de akwala ne bre wo ne maami ye ni sei eye ni sei emom so wo tena se etumi ka se twetwen na menkyire mu twetwen na menkyima asa kwa bi so no ka bom maye baako na afede mpese mu kyire maami se sabi o yejimifo eti de ma Clement ne ye no encha ye ba samfo pa e na bra na de to wo bibia omra ma ye ni sesia menim se akoma mu se ma ba ha ne de se ne etie bia na Clement no sa no ye ni wo ba bi na odi si a oba be ya no na maami ya na ote ye so de na oye sister adwoa amane se wutumi to obi pa wigi ekuta ye wo ma de nyame anim ne wutu ya wigi ane abu afu pa o wuti awegi ane abu afu ya de tiri ho nya wo nya ye nyina wo se na maame ni su o sha ase se o kan nsem ya wo te am nyina mo kan nsem mo se wensu na su na wo su me de me hu se
enioma nsa da ntwa ye se wutumi to obi wege man fa ne net ekuta safe na sofo kura hu ba bi won fa ngu eyensamfo na ma mi di wanya de kura wo sofo hu ba bi won so no nti wo mama mi aso agina ho no me chesi ele mafo ba bi wo bia wo watumi mama mi esusu ente se enye anamona mama na tu na nye wo na oba bi obodua bia no sofo aka so kuta honhom bone ntumi ntina fa Akoma FM. Wo shia wa sisi le mafo me shia and the middle of we na be shia kafra ma say on ebusu afo ma just in fact the mama adwo ye no anye fe wan kire do munyina na mo ba ha seti se bibi presi na mama ka wo so je se wo se o matwa so obetumi abo na enti wo ye brebre tumi asora koso be yeso mo ye pataw chinchina apesa obo no entwa ye kra nti mesre no eduabo ne de e wo so kokodane utumi mmodua fa ne manyina nase bone be na ode yo anya hwe oba no ye ba tanti wato aduane ama oba ne da wasensu ama nanom da enti won hwe ho na won sesa na adwene nyame ensha papa hwe ho na esesa wa adwene Amen fever mix and yade emma wo eno wunya malaria wa personal yo ya wa ye mre utifa na dwawo utidwawo wunya amen fever mix Mr. Wada Dr. Mibon Sodrey ubenya bi wa chemical herbal shop biemo amen fever mix eno ene edra echo Mr. Wada na ene wo so yade bia yintani padua mu awaje hu a enye woko amen scientific hospital Dr. Mibon so wado beto fidie mare so na acheba bia yade ne hye na achedra yen fama enom Mr. 0277 001234 0277 001234 KFC Travel and Tour and Recruitment Agency adawroma and abamodi anabra na yen fa wo entu ekwai ane enfa and apese to kwai kro mu working permit visa wo kwa Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium and Turkey Robeko yema free plane ticket free accommodation and a free working visa no yade ma wo ba KFC Travel and Tour yade to kwai akwantu no anye ya yade sika ehye won sam ye wo kumase em na high tension frɛ 0241 169774 0241 169774 KFC yemra second sorry no sumira memo ha bema na na pom te se awia yi empom ye awia yi akoma mepacha ya na wa ma ne so kakra na yetumi atibi enti awia yi yetie o awia de boko me kitane bana so bana kura empanifo se kuram your friend say me media ne say mepacha kasa gumu mame media ne say media adwanto na eba mo ho odi dwato na eba se mo nye de mo boa me na mo nkama asem bibi mame enu anti ne yetie wo ti oba bi na me ko hu no awo ahenema kokoben your friend akosua Epiphany to Apaba. Akosia Epiphany to Apaba. Akosia Atufani to Epiphany. Epiphany to Apaba. To Apaba. Okay. Akoma FM. Friend is saying, me can't say menene betena ono so pene so ama afie ye sha say ye awade ye ho nhihye tuente no busumi a aye edumi no na afie ye guso ye nhihye na ana ebeduru memfan say March na mo ye de nhihye say ye nhihye a ye de abekwa akoye ne ho ade enti ye gusu ye nhihye no ana je say na kasa ne nanu nyam no medikan hu no afie obema mahu say okita mba mienu enti ne mba mienu no se wane me betena de a se me pe your friend say sikama no na wode ye adwuma na watimi ahwe nkwara no enti mane sika no na wontumi ehwe nkwara ne ma no ye ba behwe sika ba mai oba eye akosua agidi afri no remom ka fefe capsules na make for dia ma wo etu na mu san yade asesa syphilis gonorrhea ana wo ba odepoa eyesese yade be ma waye mrempemu low sperm count na wo de boss 1 minute 2 minutes wadwun so nkuruma wo be ma ne yensuo bi fra no ba wo dwun so 10 minutes chichu so anadwo wo tu sese wo be ma hi akaketu bi se nkuruma efifiri ba wo ba enka wo ho wo chase na atoafo white nti wakosu kumanum no emu ba ya na bai be ma
wontumi so obamu a agye so de ne sa hyefa wotumi ayefa enti sa entwi mese wo da wonya eye ka fefe talala uko ficha wote ya ye no ayase eye wo ya woni feelings mese wo bae ma sanka ka fefe talala ai enano ai o city as mempe no ene me dibi ko akoma no Daniel Bakwale na Fred Mess up na kenso ga bankran smart obuase se wa he ba mampo Jodas Maskongo Oskobi enkoko mesraw Fred 0207 183 0207 183 I say 0243 105904 ye twa ye ho aba na ye ba e wona be hu se ye wura yi oba bi agege ne kokoso akogya ne subunani ye twa ho aba sisia Ona so han e police station and what you adentina o de na me na me chema na ma basa na o be se ya ire ma mi o so be bombe o bo me so o be dim bisa o le so le chance o you are going to play the so ya ni so da se ni ma na me ba e me ni se ya ko dia mo fa me madam mi di for mo fa ya me e be ko e ne tie kwa ke bia ma Papa so pra police station wo ti ya man dan ba ko efi ho e na wote ho me pe bibia ya me sere na mane ma me baba nche ko to bi ma me ti so de ne ba ma me se me nje ne ba na madam ho a me ntimi mpupu me ti se me nje no e na me de ne ba no te wo mo na kola ne pie wo fi wan kre obi a ye nim baby akola ne ko e ti me bo na pa ma ne se wo ba na pie o ye nim baby okọ papa ne chichi ya wo hu baby ye nya ma so me fra be me na to aso mpe no wa mfa eti da man kasa me mfrɛ no ano oboa me frɛ no se bra me se de me police station akola na yira mi hu no omfa wunyi ne sa woni be me kwaka bomu Dabi ya kwa homa ne so hello Mr. Clement ye mo ha o ya na madam me pacho me wo ma me no wo me studio ha la me si abukiri ana sister Joa uni mo amu me no me pacho ai ya danyame ase me pacho o eyadei na moba no eba bedi la me si ho me pacho madam je tiene se ayade bia na jo be se fan se be Akoma FM ana ni senior baako ifre djuma ba no waka se ne honam ye ne basaba se nti wasreme men so na men konkoto aduru mele no eti mi konkoto aduru na me ba no transformer bi wo adjuma ka se ho no mu na bi duru ho no pepe na bi shi ale dibi na akra ne kan nti tu mi hu na mi gina e ana mi sam mani na ga ni san se blood na am so akra ni ya me ba me pacho me tie wo ana me se akra ya me ba ana o se obeto no aboa so hospital no eyi ho no mu gina ho no musu na se boys bi direct ni na baby kro no oluri ni mo akra nti ase ho ni yewi base ana o man frɛ akra na obi si bisa no ese I then wa baby di ase ana o to o ban ni papa ho na ase kwan na mex no no obi san se e wo fa hen no o se e ho mo e police house na press bi aso dan o chinchi na mo ani mu no o se baby a wono no ko no e ho no wahu se sa di ni bi won tie no me yanko se nye ho a woni ne be kwa koda nda bo be sen abo 10 going yes abo 10 dia anajo okay Tijuana meme dana ye ana me fa no me ge no ntina le di ni potinka me manen konkoda na msu menya hia mu de wala mame ame fama de enko etimi ahomache na le di ni san bae
ɛsɛ ɔba bɛhwɛ sɛ akora no ɛyɛ ampa sɛ ahanom no wɔba ana lady ne san ba bɛhwɛ no ɛti mekɔ adwuma na mbɔɔ me commander amanneɛ ana commander kaa sɛ ɛne neɛ memo crime officer nsɔma ne na mkɔbɔɔ crime officer nsɔma ne ɛna ɔmo sɛ mentwɛn bɛyɛ 3 days to wɔamflɛ a na mema flɛ ɛti 3 days no na ɔmo san bisa no na mesɛ ɔmflɛ ana commander kaa sɛ ne neɛ memflɛ no ana meflɛ no 3 days na ɔmaame frɛ o dabi na ɔmflɛ me da ana me ankasa me flɛ no na commander mu ne crime officer kora gyina hɔ ana me flɛ nti wanya ansa papa bi ama me na crime officer kaa sɛ me dɛ menkate no na me ne ma adeɛ ntena sɛ wanya anyala deɛ problem biɛ no hɔ ana me ne bede akora ne wo fie eti wabɛka mu bɛɛ bosome ne bosome mmienu eti ada me frɛ dwuma baeɛ na alam sika kyerɛ me sɛ wama akora no abobɔ maame namba ama no ama wafrɛ no na me sɛ uhu ya nkwa amfrɛ maame no wɔnyɛ papa eti wafrɛ ni wa wanya wo namba yi ɔbɛhaw eni kwan sɛ ɛbɛyɛ kora aka kyerɛ ne sɛ namba no yɛ wukuru namba nti mu wɔmfrɛ nti so bio eti bere bi a bɛfiri adwuma bɛ biara wɔse ana bɛma maame afrɛ me wɔse mande ɔbɛba hɔ bɛma maame afrɛ me sɛ yisi nam ɛfrɛ a wofrɛ no m'ani nyɛ ho wɔfrɛ wɔ a ɛmpeke wopeke ayɛ dɛn eti ada bi na afra no bi dware Sunday bi ɛna obi gale ɛna opie eti mo wa na ɔbɛbɛ ka kyerɛ me sɛ abema wɔ na me sɛ bema deɛ wɔbɛbi gale sisi apie me nimba bi a wɔkɔ eti bɔ bɛ 5 mo ɛna me pie aba bɔntena bɛyɛ adeɛ no wɔne gay bi yɛfɛ wɔbɔ tiri wɔ yɛ hɔ me wɔ fi ne din akra no wɔn gyina hɔ ana wɔn sɛ ɛna wɔn mu mi ana wɔn sɛ Ghana kɛ yɛfrɛ bema maame na o fɛ na yɛ dɛ na ɔmo si yɛ wu bɛ ma na mi ti wu na mi akora na papa ne bi akora ne ma wɔ eti kɔpem sɛ papa ne bɛba no wutumi fa akora ne ma yes ɛna mi so mi frɛ papa na fa so ɔnam kwan so papa ne ba yɛ no a wuru sɛ papa ɔnka no kɔ papa ne ba mi nka kyerɛ sɛ papa ne ba mi nka kyerɛ sɛ ɔmma ne fa me mma ne fa akwadaa no kɔ ɔboa papa ne ba yɛ no ɔna pa na ɔmo sɛ ɔmo kɔm tɔ kwa sɛsɛ akora ne wɔ papa sa ne kɔ mo obi o sɛsɛ akora ne wɔ mi bi sɛ o ba madam maame ne bɛbɔ omidua kɔɔ no ɛna oyi ne kɔ ankaase ɔde firi ankaase de ne kɔɔ nyina hini wo sa frɛ maame ka kyerɛ sɛ akora ne ni hɔ mɛ frɛ maame ɔbɛbɔ omidua mi sa frɛ ne yɛ dɛ ɛnɛ sɛ ɔbɛgye ne bɛfiri wo na bɛrima no ɔbɛrima na ɔbɛgye ne bɛfiri mu ansa na mi bɛbɛ kurom hɔ no wala mi si maa mo amaneɛ sɛ mi deɛ mi ni Clement ni mi deɛ mi ba na mi hia no enti wo na sɛ wo ka bi Clement tie enti bɔ Clement amaneɛ sɛ ɔma ɔsɔ ne ba mmerɛ me wankasa deɛ mi ni mu enti ala mi si mi deɛ mi hia me ba Alamisi mi hia me ba o srɛ mi sɛ memma akwadaa ne dɛm me sɛ Alamisi mi hia me ba kɔ Clement kɔ awayɛ mmerɛ wɔn pɛm na wo sisi yɛ wo ya mesra wo da pɛ so gyina wo na so wo deɛ dane natural herbal capsules no dane herbal ointment wapɔ so wo jonku jepe ɛna yɛ wo ya wo deɛ no dane prostate oil capsules deɛ ɛne yɛ kyɛ sɛ wo dwon so a wote yɛ wo papa wo dwon so ntɛntɛm mesra wo so aduro no ɔbaa pefo o ma abɔfra no fo ne mu fie ɛnkora wo ntumi no bi dane ɛbɛn trading center yɛ wɔ Ashton room yɛne dane farmer ne bo fi pamfrɛ 027 33928777 grow fine moja dre nombe ebema wo aye fine na ne sadie wo ntini mu ma moja edi afrisani ye pa Mr. Bakwale na Ashton room smart oboase Friday mense ba pedan purely chemical ne ba shop grow fine moja dre me so wo bibia da etumi enumbi eye Friday guitar back clinic I was 0244 596532 na Ishanaba Center yani the best one capsule saba Akoma FM why mre won pem wo the boss 1 minute 2 minutes on you so kruma why wo nkwama wo from yellow sperm count ojo so chance saba when your cancer e wo bema mu when your prostate cancer ohwo mu gonorrhea syphilis ne nyina eye best man capsules Ishanaba Center dia ba obenya bi e wo pharmacy ne chemical shop bia mu Daniel ba me kwalena ke ba Mr. Ba apidan Chris Eba kenji smart eba oboase se wa eba santema Ponke because my chance I ba Techiman Becky Frank who saw my young and son. Takranse a Christ the answer about so whom has the street a hall and the East Adaba Center. I was for one I was 0208 28
8099 0208 288099 Jala Travel Consult ye Yadu ko USA UK take Dubai Yama Canada working visa Mr. Wada Europe one upper soko Schengen visa the Canada working permit visa and also any Expo Dubai tour Yafitia Sebi January 2022 now Mama Dia Nebra Jala Travel Consult ye fan to kwa ye waton so high tension friend I was 0249 198615 0249 198615 Hope Divine Hope Herbal Center yen yede ochia herbal powder no aba mesewada bema wisisi oba wisisi nunu bi elemun saya de mesewada koko anasa pressure why emre won pem waten ate ko stroke ulcer eya ochia herbal powder no bi Kolinak emrom Astor Mr. Aba Fredman Semenko Tabia Herbal Shop I want the market ubenya bi ochia herbal powder Divine Herbal Center ye wo makro busiakruwa Junction Fayen nebe to be I was 059156 5557 0591 565557 and 0551 228281 Ocheba powder was it Ojana Showa Obeba Papa Omel company ma omo hasa kam ho biem omo so mo de one day training na ebre adeshimama obebi bia obia na e memenda 13th November na ono edisa training na eba Redemption International Ministry Accra Old Barrier wa Divine International Ministry Ben Wembley Park Malam around Asamoah footballer ne ma me fie ho na ekoso anopa no nkron pepepe no ma hyase na rate ne de form 200 Ghana cedis obi biara na kofodua nso de ebeba so November 20th Jackson Park Ashanson Hall na announce eba so na training no enioma wo kire Graviato paint emotion paint turmeric alatasamina shower gel hair growth oil 3D epoxy male and female hair curtain that's barbering no and pain relief oil and ointment ni na omo kire ho we yansa no dwuma omo de aba na how to lay tiles ya 2000 so odam and so be kire leather slippers omo kire ho and esi ya leather mpaboa omo be kire sa so na natural herbal tea for libido chese eboa ma menstrual pains ni no eyi fi ho asa ama think kan so baka mama otimi ne ukunu na we ehia mu bokwa bia ni yogurt so omo kire toilet cleaner so omo kire air freshener omo kire spray ni nyina ma omo kire na dakro pe na omo dia den say gan all the pictures ada na we graduation no free so so omo de adesua ni nyina be say go pamphlet so de ama no say free and omo say my pen drive so and so free man no no makwa promotion kase pa de aba say omo ni omo bobo so nyina no ma the more na wo to no wo de why no no free ho na fa gu ho 22nd March 2022 Asamoah ma me fie ne nchen wona na ye 13 there no sada na fasade to ni nyina no ne hono no wo de ba wo achede kese a wono mo ede ebo modern ede ama obetumi afre Omel company numbers yi so 0506 061 620 and 0597 109 894 na 0540 50 2634. I say Omel be an effective entrepreneur. Omel company always available for you. Yebekwa homane so na you know pharmacy and the impressor capsules and impressor oil ba you know pemu adwuma enu nti bomode a wonom capsules na with the oil na twitwi ba bia ya open you know pharmacy for the impressor capsules no oil ni bia 0243 123 224 0243 224. Hey, Dank Herbal Complex Limited. One and the Dank Estroke Herbal Mr. And no dear a yes as a bro waposu ya koto j wakwana ya and now waposun yana wa awon a bomber moja dear for sunny year when the pedianimo when I would trans a cacao say a yana so what's in be say Mr. Wada but more the animal sanka Dank Estroke Herbal Mr. Dank Herbal Complex Limited and they one at the abano what magic I was bebre his one my dreno a kama Dank Herbal Complex Limited Kumase Waben City Life Hybrid School and Cry Tabora number 2 one shop filling station no energy and Shanmu Yami Yaduma 29th November one a year free screening and Yakwako 31st December one branch is Libiamuko Bama Diana Fred Dank I was 0266 59 33 0266 59 33 0244 01 755 6 0244 01 755 6
Afe ya kwa man so 0322498035. Hello, we didn't baby afrefree. Binya baba pa bie moni adwumo. Adwuma pada se me pa cho boni town ye kwene na de me bra me. Binya ba ofakwata ni ma so ma satema pon ko fiase no tan coach. Binya ba de me ka che be ma ne che ye tre na be bia akola no wo bia no. Won fa akola na se ye binya ba la misi. Eji akola yi an ho chire nu ya ye didi abatu no ye tre no ye tre ni fa. Be bia akola no bi on fa ne na se ya la misi so binya no ho asanye. Me da se binya ba. Papa Minia Bema, hello, we didn't baby afrefree. We didn't baby afrefree. Good afternoon, me pachom wano suni yan kwanite why wadaroma. Ba ko mi fe me opoku kaza penka. Yet your mirror opoku. Ba ko mo na juma pa wo ye. Ame pacho in fact me mirror ho. Actually say ma me no se ne bayra in fact 15 na se ni bi na se mo se. The best say be na botre. Awa to the boss na apara ne papa ndi na ba. Sense obi bi mu na enye oba na wa ba na eso bi mu. Ni papa ne mu na eso bi mu. No we akola ne papa no na de. Nyame ensha papa we didn't baby afrefree. Akoma FM. Hello. Hello. We didn't baby afrefree. Aha, wa homa no emwa ye. We didn't baby afrefree. Minya bema papa bi me braso ye kwai. Wa odi se wa de nya Robert. Me ka se fi ko tun kwasa ayibo ti so chia. Mami abejwa wada uruma. Na me magi nya ni se. Bia u kunu odi obabro obi se onhwe ne ma ono. Enti so u gbobia ade na u kunu bia no fa kunu mutafo and that. No bia no u kunu bia akwara na ba no wa hwere no. Ono ogbobi bia de me mane that. Ma me no anye ni ekura nti be ma na me se no. Bia kwa no bia na fa akwara na mra na ma me no ne ho sare bia ko ye ma no. Nyame sha we didn't baby afrefree. Ami ta so me de ma me ya twinsinga. Yo yankwai. No me akosia ene matna TV so su me ra ho pa na sadi awo ene woyam ma mbe ne tse ma me ade ya wo wiase so benyin se na be man tina ni show wo da wona be ma ebe ifu na ni amawo na akra ni be ye ni pa agrum pempenso nim so benya so fa so no wode kakashi ebeja bufre ne freedom nimi gidi se police ni na ya na agi se oye police ni enti wode mlakwan obefe because obo frɛ na e na so wo office on mu ni kwa obefa so make it adi afra na mama men papa no enti eye kana na na ne mai ni na aye mama me srɛ mo mo ana mo nyi afra na mama mama why na wo bre me da se so me da se papa me nua ba me mo ha Who say they no time na senti no akwai pressure job e basa ni nyina ka hona ama edwuma na ifefefe Akoma FM nyame ado me hu ana manane ai be to I think last week or so na me share a blind man on na you know really sad na me da was am meet me free bi ya nka o fresi mu Arismama yamamu nyina ha ne mama kwaba edmoba akoma kasa fidi so ene so obade no waya de wama moja edi ofisa no wo me no mienu mu ane de papa na seda ye de bema no sanse abro nyina oye na na doye e wo ho maye da minim se ogidi ni bi agye me so amen November busu mi papa waya de bebre na na nto wo mu na ye no ye da so sere ye da so koba de na o se ye de na seda ye de emano arafo motie nka ekenji hebal ene ne yatoto we fifi mo ka sim fitiri baby a wo bia wo tie nka ye ba betwe komo afa ya pomodi ho sanse 24 say ama me ne wan say Akoma FM na obi nso benya wa na ifitade ene yade ne tima openi dani abofra wo na ne sentina Dr. Kennedy owusu agima akwakofa enka no dudu na ye nananom ehihye no no odi afa abefo kwanso na odi enupa ekukuda mienu odi aba montene your time herbal misha your KNG herbal capsules in room you know so winya bi na so no ma ebebo apa abribia meka no say won ma wo no mienu nyina no dada
wonom de o dance die edeba ti se ne dey di kan na wotemenka na se yennu no wonum bi da de kyewa dwen bia no crowd of fraying 0244 417 669 0244 417 669 Ofreya ebejo feso ti bia bia wona mu de ha de titi u bia na crowd se no bi di nketa won de orofo dada meka se nipadua wo hoi ene obetumi aso bi atade ahye obetumi aso Akoma FM obetumi aso bi pons bi kra sebi eto de atwanim na nso apomodin wo hoi enya de obetumi asreda se woni apomodin a wontimi nko ena waba medofo se woni padua no sebi ayomre etutu okwenko sebi mpadua obi kra de ye ka bi se infections nketenkete a esanso agi ne body ni nyina aboso anything ye wodro kukuda mienu KNG herbal capsules time herbal masha na ye start see yon komo twetwe ne emfi KNG herbal capsules na make how say ye capsules bia Dr. Kennedy e de oboade no bina ne hahaman ne dunsi ne lutahine no whatever akabom edrowi juma edini tini pa se wo yo ba hu se ensesan aba wa hemfi ho amekanfo adri e de mam e ma bebre sebio e mema e bodompem ne bora hemfi ho no mu pia ahwe American 100 meters be man be dwane a okwa Akoma FM ahemfi ho no enkuyi oba bi on ma subscribe peduasa na na tutu tatai na so bora hemfi ho ma ora ho no omo powder na so ofi ho pia na ma bo powder dikidika pa condense pa oje ne ho ba bia enyeyi otimi twi break na wa hwe se we de die ni oba wanim fefefe wunyi fefefe sane hu se we class of a lady na so be me hu ade we ya anhwa na boni pusa okwa me said se beyeni na onsi wunchen biom wonti ase obehwe no ba foforo ene to ade nchichi e won ho obedwe na adwene de bia obeka se woja ma akwafa we oye me class na enya class sem and as say me man so mpo me man say wo mo pe inner beauty oba sebio pampan free obi beka sebia infio no me eche oba sebio sifita ngugu ne basa obora ho no ma ono abedodo wadodo wan sana watimi pa no waboarem Akoma FM e mani bi ho no ma wudu ha hutim na dem e basa e hadwene sebio e wo se o ma hemfio no mo e yete se popo kakra kwatse ne kakra popo kakra kwantene ne kakra eno kire se owram a na ono akasa no se ofa level okona oba na wo de pe kenkran a na enye KNG herbal capsules bi di wakagina mu pampan free ho no e hokra ne ho bia na katwem ebe obeye secondary virgin bo se na edidi ho no ma na akoma etimi atoniyem sansa make how say in sansa kitenkisi no so abodom pimo ho amase bio e mani bebre mako edru se me mani bom nche mo ankasa ene jebre o se me dey dream lights no me dey ana lights center me be e honya kono nto feri se be ma no be hwe ene so dey me ma no o ma adwin so o be coin special mo bo e coin special e wo mu akasa jiri wo mu ani Akoma FM na bo se bomb no toa se bomb no toa na santu ya e be blast na blast e blast sa adwuma na si okwa wo mabie wo be peden bomb we are blasting so obeji dey eno an say one no madri bi kenje ba capsules bi na sisi ensane ebekọ na hwa ya kọ no eno sa no wankasa wo da hwa na be me take total control na fe bibia dija na kwemu me say eno sa LOV no e be catch up 50 times na uti my odede be ma won so se mpedi asa e ya na nsu tututro yani free be memu ya na ba ya na hajene e me ma ne de meet oni down if you say wo mo no wo mo ne eti me pegidi ana me kwa na me nya akohoma enti me pa mo achew e me ma twa me ho hyen na we de me sira mo kasa kakra be me bia wo sensan ketenkete abodom pe mo be ma ho no num KNG herbal capsules wonunum bia na no so ni nyina afi Akoma FM ya ma wadaroma se wonunum bia wo be hu se ensan ni nyina bi e ya na bebre se bombs ikuru ketenkete I say black spot and then so say be some kasa kakra na I say poki no etimi di pay no any adia enti we dey say bi o etimi otiase enti etimi amfa pay no ma e je se ho anya kono enti na etimi amfa pay no ya nta so num bia na aye kama na etimi e dey pay no mti sale wa dadi na bibia aye kama afi no me so ba bia to no bia obenya bi
kona ko pebi me nyo twi enya adro ba bia wo benya bi 0244 417 669 0244 417 669 your time heba wo ho aka misima kakra bi na me sorry me dofo wonya time heba me sha na ono no ma some malaria fever na titi we eno na beko okay on say symptoms of malaria e bore ni pedue ni ma e na diti pa nkitinkiti no obi na diti papa no obi na wode no obi hotimi ahyehyehye obi okwa na aduane ontimi ni obi hotimi dwa no obi na sitimi time obi on ma sebi ma me no ma mufie no ekwa ni mu kakra no obi won say ne to ase na etwetwe no oje ne hu me na ba bia enye obi kra sebi mi no ma no bo nso mumfichikom na ayeba sa to bon say oba be sia bu ni nsa emeye say benenum esune de no emasa eba 3 days na twa 1 day madam fubi osondo oye bra ebenam mienu na fuwa mienu 2 days enye eba sene moja ne bobo na beda ne fibroid clots e kaye fu ne ma na ode how bro bi nso de sabio busun bi asun data ode bu ni nsa eno so no make am for do time herbal ma o say onum bia circulation ye adwuma no na sabio edane dane no ma e ho na obehu say busun bia no wo bu nsa Akoma FM na ni ye fe na wo de wo ho aduane nso na wontimi ndia se boni ka say loss of appetite no onso onum bia na timi ama wo appetite wonum beti krojin na wonso no watimi adidi kama na bibia akonka efise ni pedua fertilizer ene aduane obi a wo kwa oben no ntimi ni di enti se bi bo se waye ho ya e basa e ha adwene na ye nyina hwe time na ya ma sori akwi na me ka o se do binya bi o drugstore bia pharmacy shop bia na mombru ni say for bulk purchase atela pendo pocho mu atua dudu mu atua bo mo KNG heba wo mo ma jam house KNG heba tons mo na ko benya bi Freddie Mens heba dani farmer me say babia eya na crofo from akọ mo say na mo clinic no e wo hen enye clinic eya duro no ena ye ton enti babia ye ton aduru bia no wonsa beka bi babia ye ton aduru bia no me say wonsa beka bi wo ye adwuma na Akoma FM mreyo no eno so ye ti di hu nsunsanso ni bi obi o ha o say o na me de malaria fever ne de ene abetena eni kwan say o kasa hwe say woni mu a ene okọ eye hospital bia wo Ghana fa na nyina yade a doctors mo nya ne nsese ekum ni papa no eye etsidi yade aboni fa ne say malaria fever enti wosu num bia na etimi aboa ama sebio etidi ni ntimi ndondon na da sedi mpato na nanom e won sie do ti babia etwendro bia me say babia se na me ye me say ya me say babia ye yi twenyi adoa ma ko me say babia me brena so me be kwa ne sa wo bodrem KNG herbal mum Abidjan house KNG herbal tonsmo na ko na keba na maye Dani heba bobo mama Misty heba me say bobo mama baby e wonyina so bia won sabe ka bi your numbers ni na me nko 0244 417 Akoma FM 669 0244 417 669 and I said 050 386 9402 that's what it. Okay, that's a net. You best say Asia. And we also who problem a fabra come nsem dwumadie so ye waskwa ye ne more in addition also per stadium sports stadium was wo ko askwa wodu askwa osmepe TV3 Akoma FM ya building si wa oba na phone kwani ya friend producer was 0203933582 02039333582 me braso say Samia champion in sports team no agudie mu akonfo and na eba eye Akoma Power Sports eye woja enu ntimidu jasame e champion Akoma FM Akoma mo sema yentimi unu ya Ama brabo ya me pasa Ama me ni sota me o Refo ba me na me wieni o